usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia sa taitasi, ua au mai mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofa lo tātou o tunu a matanga fo i nei vai so fo, usi mai alau whaafonga le tautua a mata mai lo tātou o tunu. O a onga o se tasi o iwi tū tāu e so o se tau mawhainga, o le ati na e o le tamau ainga o se malo ma se atunu e pe o Samoa, ma a le lei fo i ana o ina tangata o se atunu, o le amanuia tau mawhainga o le ati na e. O i tū tāu a ia lo o si le sina ma mau i aile te tai o le malo, le fionga le tamai te ipa le mia le fionga fia me Dr. Naomi Mataafa. Ina o saini ai se marienga ma le pulenga malo fa i tu malo. O le ai tele o dai show i saina. A o iai le pa le mia i la nasi e singa tau alo mua mua. I se vala au fa alo alo a tai tai o le malo. O se marienga le angalu rue fa tasi ai. Le pulenga malo fa i tu malo le ai tele o saina. Ma le pulenga o mtanga aluenga wa onga banga nuu. Whapere University o Samoa ni Polkalame, e CTI o onga i lo tātou tunu, e peo na whaelo ai se li poti le ofisa so upo le tātou malo, e whapere tolu nia onga tūlanga lua i Samoa, o le a whaamanu i na ai. E le whaelo aina po ai a onga tūlanga lua i tolu, ai mo le malanga tau aloa le tamai te ipale mia i seina, lea e whae uina le o ngā tonu o le vāia sonei, o le au malanga le te tai o le malo o au fiai, ma le minsta o tupe manisi o whaururunga, o mtanga luenga le malo e peo le soifua maroloina, mtanga luenga o whaatoanga ma whainga whaiva, o le mtanga luenga le pāle mia ma le kāpeneta, Officer City o le whare tupe o le atinae, Officer City o te unga tupe o mawaenga tausi le UTOS, le whaururunga o mtanga luenga le wā i whafo ma whawhātua inga, ma le sui pule po le Officer City langolango, o le pulenga le Universitea o ao Samoa. Le ampasa o le tātou o tunu i seina, le fionga lua mruwai Albert Mariner o lo awai Polkalame uma, o lea whainga malanga le malo Samoa, i te tonu o le tunu o seina. O le tausanga fau, e ato ai le 5 tausanga, talu na whaipaanga le malo Samoa, ma lea atunu o tere o le langi. O le aso e whatau ai le tautua tangata whainga luenga uma le malo o le nei tausanga, e pēra sa wha manatu i le whai unga le vai aso umawai. Na manatu ai nisi o le au whai ngā ruenga le malo. I lato ua loa tau sanga o le au aunanga i le malo ma le atunu. O nisi o lo ngā luru e pēa, e ui ua auria tau sanga e malo lo li tai ai. Ma ua o le tere o tau sanga o le tau tua, i le 5 10 12 ma le 2 tau sanga. I te tonu mtanga ruenga i se le malo. Ai maise le mtanga ruenga wa onga manga nuu, whapel mtanga luenga o le soifua malolo ina. O le fionga le minstau leo leo wharipui ma le toi fuata ina, sa ia mamori le whaftai le uwhainga luenga uma le malo, i lona tūlanga o le suipane mia. Tā rofa ma le lau fonga fifia, malo le wha malos, malo le on sai mai le nei au. O le so o le aso whapitoa, whamanatu ai au ngā uma, ale malo. E vi fa ia le loto ma le nganga i nei ama fai o nauia manuia mai le nei aso o fa por kala me ina official commission na lo al tato malo e ama nei ai sa ta o na uma malo ai mi se la fa na lo o lo fa ti no ima ia o tato ma tu fo per to telo tu to mali man malo se la fa na lo na malo o fu mai tu e so fo na nei ia o fa ma na ina le tu fa au mga luenga yala le ilana wala au paia. Ele whaanga rina fo ile malo, le tautua i lato ua malo lo ritaya, ma o whaatino le whaiwa le tau siai, ma o so siai. Ele se whaiwa e asa mai mau, a o nano taingo al malo, le patipatia, mana ia lo o tau tinga, a wātau tua ina al malo, ai mise le atinu. O le upo e whai atua, ia au le fa o seu tongi le seu na tila e fa pulo to ali fa malo fa malo tau tai malo tau tua no o tau sanga nei na si ai ta ko to no sen ta ti fo ala ile o la to no mo Pacifico o tali malo le fono tai o malo tau pulenga
sa mai tau ina ma nga fa tai lo to to pati mai ai me se nga ruenga perang nga mai a wa tau to ina ko kala me mo fontana pa tai tele mo le to atino ai me se nga ruenga le lei le vai son dei sa tali ma lo lo ta to atino e ta wala to le official commission nga ruenga ma lo il fontana commission o nga ruenga ya tino o Pacific pa fa tu ai foi sei sintati e Samoa no wa ve ma urua ya tu no o Pacific o tali ma lo le nei fontana talu an fa ba ina official tu tonu mo le nei fa la ko tona ila lo official commission nga nga ni sima e fia fo e fa si se la tu le nei afi o ma sina o sto por tau sanga nei na to ai tau sanga talu on fa tino e fa ala wi lo o le talo fa ma le la fonga fia ma lo fa ko la wa ono na ile manu la tile nei i ofisa uman maro ai mese la tino o ma fu anga sa fa ba ile nei manu la o le to fa mana tu le na lu ngal malo o anga tau si pe yo fa alo ma le au nanga e ta ya la ina ile tau tua le fionga fa walo Harry Jeffrey Schuster o le minstau le leo fa pui ma le to fuataina o lo ave ma sui pane mia o le aso fa longa ino tanga fa ngal le malo o le nei tu sanga na tau au ai fo i fa ai longa e fa ta wai le mautau ave le komision nga luenga le malo wa ato nei le tau sanga o fa ta ue le au nanga mtanga luenga o le talofa ma le lau fonga fia po le talofa with a smile o au nanga na maua fa ai longa le maua e le latu fa ta ue le mautau ave o le komisio le toi fuata ina o tu la fono a Samoa o le mtanga luenga o tiu te matupe maua mtanga luenga o fa atoanga ma fai ngā faiva mtanga luenga o ngā luenga te tele le malo ma fela ua inga male mtanga luenga o pisinisi ala manuia maleipa o isi o nanga le malo na maua whailonga o le official komisina o sulfainga pulenga o tangata tā whao mai fafo pulenga wafu ma taulanga o le whalap tonga whaavai o whatungao le Samoa Kidney Foundation ma le whalap tonga o sueswenga whaasaya nisi le SROS o se sasi e rau whainga ruenga le whalap tonga le whaputunga tupe le lumanai manuia o tangata le nupi wha na mafu ai na tupu se wha le tonu i tupe te tongi o le pensione a tangata mātutua mō le masina le neo Novema. O whaeloa le tūlanga le te whono o le komiti whafoe le nupi wha, ma whaeloa ai le sunga papali i pānoa tā vita moala i se telanoanga, ma le talamua, o se sasi sa te tau na si le fia le ufai ngā ruenga, a o le se nia le siaki ave le whare tupe le ANC, le au tāpuni ai le te unga tupe po o se account, sa masani o na mawai le au nanga tūma o te le malo, le Samoa Postal, se leni e te tongi a i le pensione. Na whaeloa le te whono lea awala o whaasalonga, o le whare tupe le Pasifika e saute le PSP, o suia ne i ai le te unga tupe. Na toi maua lava pensione e tangata mātutua o lo tala, i le vaenga o nanga o meli, i na ua whaasa o le whaale tonu na tūrei mai. O le whalawela, o se le au whainga luenga, o le ase o atu le aso lea, ua umana sui le bank. Sa bank i le nupi wha i le ANC. Ai o yese suinga o le pulenga, umanatu pulenga, ave umatu pele whanga yo i le nupi wha i le PSP bank. O sui le bank, o le to ANC ta o sui. O le ANC ta o sui. Ai whatamala e na sainir siaki. Sa tauna sainir siaki. PSP. Ale PSP. Ai o sainir siaki. ANC. Ia matu le ANC. A meso ole siaki le tau te vesene. Ole siaki le Samoa Post. E tangata e mai ala e talaina tu pensione. A vatu lo siaki le Samoa Post e avele ANC. E mai le ANC. A malulu tu le se tupe. Igual ese tupe to. Igual ese tupe o sui le bank. Ya sa tau fun fa mala le ANC dia. Ai, ole sa ya matu le account. A la o sui le bank. Bela na ole ese tupe. Esa ili o ile nupi fa. O fe le bank la wa ve ia le tatu pensione. Ia ai lo fa pena. Ala tu lo fa mel Samoa Post ia. Ia ta ultanga tele la te tala mai. Amal mole o batuli siaki mato e bank. Ai vai mele bank ole ese tupe. Mole si la fia o esa tu sia le tala.
O leo te whaalongo, o te leiva aise observa. A leo te whaalongo sa lipotia le observa. Whamalulu atu pia whai au te leiva whaalongo au te leiva ai. Ai na ova ai i le Facebook. Ua sau ai le news lea. Ua aunsi le siaki al nupi wha. Ua le se tupe. Ia mata ua toi whai mau. Se o spano ho. E peo le kala ngā lau whionga. Na toi wha le leia lava le mita upu. Ma so isu le siaki al PSP i le Samoa Post. Ia la wana. Ia ua le se mea, e tasi ale asa. Ia ua tele ane tu news. Ua whai e ilato. Ma wha le anga ile au unanga ale tatu nupi wha o lo wha. O lo tu whai nato a tau pensione. Ia mai le tupe ale malo Samoa. Mole mole, ele o ngau le nupi wha. Ele o ngau fo ile malo. Le te whono o le komiti whaafoe le nupi wha le sunga papali I panoa tā vita moala I se talanuanga ma le tala mua. A o lumana I aile te talaina o tālo sanga mo e anga waa I le sitiseni New Zealand I le asolua o le vaya sonei. O le ua whaalau I loa mai se pepa o whaamtalanga I se matai o le fio anga o sa matau. Le tō whaapa utele I ai whereti puni. Le tali se pai ai e alo ma whanau o le fio anga o lo alala I atunu mamao. O lea whaamanianga mo le au mātutua o le fio anga. I se whirangalo le tō whae le tō I a pa utele I ai whereti puni. O se tasi foi o le komiti whaafoe le sa matau Next Generation. I le pepa o whaamtalanga o lo I a whaali ai. E toi maua tupe ai le toi maua le teimi. O le angafa le sa matau Next Generation ma le whaatupeina o talo sanga uma. A tamama tina mātutua o le no. O le sa matau Next Generation wa I longa lo na sao. I ati na e le fio anga o sa matau le whaale leia. O le aonga tūlanga lua le no. O ati na e au tā alo whaapea foi le lango I le au fai whaato anga. Whaalie le tuua o lo fono ala pati to'o o le SNG. O le to'o telo I lātou ua whae I langi mātua. Ai ia o ngā le siti seni New Zealand mo tamama tina mātutua o le nuu o lo soifua mai. O se mea lo fasili lea o na tau o le kirisimasi o le neitau sanga. O le siti seni New Zealand mo tua asina sina uma o le fio anga o sa matau. Tala matai o le nei vai sa fau. E si lia mala se lau fala oloa I Samoa e mawhai ona whaanga I le talofa voucher mo whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 minute lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau nui telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi atua I le cash power whaapea le pili o le vai isa o se taimi. Angai loa I le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo lo a inga I Samoa. Mo nisi whaamtalanga walau mai le olua tasi o Valu tolu tolu, lua tolu, po le info@pacific40.com. Ta lofa lava, o le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau, fitu whawha, lua fitu. Ola vekadela tātou tala o le tau mo le rifo ia sunga fua lea so lua se fululima o le rimasino November lua whilo whae pe ora au na mai lelo fisala vai tau mo lo si la fia. Ola sofa mai ma tele na langi le le tau pita I whaantupla ia le awawa mai taimi o le awoli. So vini angi mai le somali tu I saute I si sifo ma ola mawhanawhana o lo ia I le rivai o le awoli e lua se fulu tikiri o la ngai anto. I le poa na nei se fulu male ono tikiri o la whenga iei ma I tātou. Le lua se fulu miru te ai le valu I le poa na nei o la whapelea o na amantona mo o tuai le fitu o le tamanoa. Tātou o lia le so atai o le lofa malanga leo le tampa au sili lunga o lo winga. O la whapelea o na va ia le manto le la I le toe wha miru te li tulai ono I le tai au. O mai o la so atai au e a wawa mai o le yeina I wanga I nisi o no fuanga savili o le aangi mai lea mai le tu I saute si sifo. O le tulanga nai pione e winga o le tau le nganta mo le so before I la so atai au mo I tātou I au kilani.
So se tasi faisana nonga tupe le Pacific Finance Limited mai le aso lusful lima November se ia ulia le aso se fulu iwa o teisema e anga wa uma ile se ia jono manu malo ai ile luse lau lima sfultala pepa me alofa. Fa ile se ile aso fulu iwa o teisema ile manto la lai Evandale mai fa ilo atu le ua manu malo ile Radio Samoa wala ulo le Pacific Finance Limited ile ovalu se lau fitu fafa lua fitu mo nisi fa mtalanga. O esi la fia e iwa tesi ma le tolu wha miliona tala le se leni ale UTOS ua toe whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe ta ua a lau ainga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talo wha voucher, le M tala, ma le My Cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa le www.utos.ws po le emaili o le info@utos.ws po le Facebook le UTOS le whaaputu ngā tupe teo whaawhainga luenga o le mawaenga tausia Samoa teo whaawhainga luenga e mātou lau seleni ai sele e oe le manuia. O le R-Dash Travel o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga i Samoa whapea le malanga bai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel tasi valu lima Great South Road i Matarua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Tasi lima iwa tolu amo. Radio Samoa. Oh yeah, lots of Bob Band New Zealand represent. Donuts Twins, to Jet Records. Sweetest song, sweetest song, sweetest song that I can sing. Sweetest song, sweetest song, sweetest song that I can sing. Sweetest song, sweetest song, sweetest song that I can sing. Oh baby.
tolu a mo. Radio Samoa. Ngai fa tala fa tula di fo I vai ngola woli di la songa fuala solusa fulo malima o le ma sina o November o tanto woli le lo famlanga le o le tampa auxilio lunga ma lo le folau ma lo fo le on sa il pa ia le sila sio le tanto o tro le nganto tono ni sila fa pe fo ia tro ma mau o lo ma o mai le tanto to tu fa wa le ni va ia so muli ya o le masina lona se fulo le tasio le to sanga le masina o November o a mai oi Ile nei ia songa fua ia po le nei fo ia so sa ia I tantongo lo o au maua I Amerika Samoa Hawaii ia malamano tele o Amerika Marisio antoro le alava ele I o atu ia te utau ia le a songa fua sorry ia watuai tele utau Malawan tulu fitalenga ia te tia pe o ia le tau maftanga mai le tau na li la se ule me fo ia le rivaingo le a woli o le utan tu maftai le tu o no fonga mua ma le polokalame o le awauli ma fonga mua se o le tu la e fa I le fia ana nei ai o te fia tele e fa I lo atu o le wei le tanto company ua lango ina malo si I le polokalame o le awauli ma fonga mua mo le antulanga nga fa tai I le tutumala undanga ale a onga amanta o le Galaxy Child Care I Aukilani Saute o le ia o na la Awala wa ia le o tawina o na ia tātou tūpulanga lalo vawa e mi se whana witi I le vale o le lua tausanga nga I le fia. Lima tausanga lua nga I le wha ia pe koe kikianga la au o tu le lima tausanga le mātutua le watu mai le tau au o le fionga I le alo le ianga le malemana lau timu ia fi nau lo longa ia malfalitua ia Kara Henneman lo longa Mole atulanga fa update mole langolangina o tanto polokalamene yo la woni ma fofonga mua. Pamela. A fa yo lo sa ili ya sa nga manta molo walo. Away te popole. O le Galaxy Child Care e tele ona la I nei Aukilani Saute to telefon ya o nga ngava ya ole a o ina ya lau fana pona yo walo. E ya nga fa jompe a le stala tolu se fulu I tu la ele au noa masetotongi. Ja, wa no fo I le vena le aonga a wā ia whemalanga inga. O lona winga, o le pikina, ma le toi momoli atu o nei walo, ia po usia wā tali, I po usia wā whine foi. I le tau whale, o le a whaia fua le au nauma se tongi, e le tau tumala unanga, a le aonga amanta wa whaingo ina o le Galaxy Child Care. Ia ele ngatai, nā kako mea furi, o le foi mai, e maua fua ma le tau maftanga, ana yalo mawhana. Alonga winga, tolu se fulu I tu la maua fua, piki fua, toi momoli fua atu le veni le aonga, toi tausami fua. Ka se makaukia. Ai, o le whapitoa, moa sofia po le kirisimasi, a le si tala nei, ia lo walo. I se la leo le Galaxy Child Care, e maua fua atu, ia malau hempa, mole kirisimasi, o lono wing. E maua antuai, ia male kako ako fo lelele ko mui mo meo, o loa ise, ia wau whinga mea lofa mole kirisimasi. Mo nisi whamtalanga, vala au loa le tāturu mea lea le Galaxy Child Care. O lua tasi o valu tolu, lua fitu lua I wafitu. O lua tasi o valu tolu, lua fitu lua I wafitu. Ia e whaantala noa ai le tulanga I pe o de iai, ia lea onga amata o loa au tawinai, ia na yalo mawhanau. Mo I tātou nei Aukilani Saute ia antonu saso o iluma ia la mo fu se vado tala se la I Aukilani tu tonu ia me fa solo tu ilunga I nai Aukilani I sisifu an mela le te foi tu so o Aukilani Saute o la mo na New Zealand e wiang kaupa ingiske o le la mo nga o New Zealand le woya Saria se mea ka ko ingai le la mo Wellington ele o le wasi I mai ngi Aukilangi le lau mua o New Zealand. Ia, tāno siena manuia ia fuafuanga le turu o le whai unga le vea so le se me vai atu nei se tei.
ia ona tātou tala noa lea i le tele ma le ano noa i o mauta alonga ese ia antonu manisi fuafanga sa faapea le faataunuuina i le faaiʻuga o le vaiaso le ana seʻi mavae atu nei o e kausami lau selengi ia po le ngā foʻi ke faamaka i pepe ngā e le kaumafakaga singa vaenga Poi fianga o le vainga le auli finga ile tru ma vai ainga o le ia sunga fua
E mala tau wha umai no le unupua amai lea Susana na fi tantou whalewhaingaru. Ia malo. Ai, o le whawhiwhianga pio nei whawhunga J mai le tupita ia tau whangameke. Ia ma DJ Dave ma le Teach It Record. Si le rifo I vaenga la woli o le bese ua whaingoina o le mako ua kerisi masi. Nga tonu tu te lele malo le tonu o le nanga I antu I nai le proteiso. I o tara I le whai ungola vea so le se mvaya today. Moli mawina le whawhiwhianga moli. Ia ala tamai taimolo tu fini ia tō whangameke. Ia ele I tu ua ia le tātou mafutanga I New Zealand malanga atu I Samoa. Ia ona o nisi fo I o fuanga whaatala whantuai. I le la sa se ilua le rivaengo le woli I oe. Malo la vale tusi. Ia malo fo I le tautua I le tātou tado. I le tale ni o le musika I pe ona amata mai le tātou sanga. Ia e misi level amata mai. I tu tono le tātou tado I Samoa. Se ia ulia mai ia le dei an tado malo lua New Zealand. Ia le nao le Andrew Taliwan tu le whainga malanga I lo tātou turu I Samoa. O te whantala whantu fo I le rivaengo le awu. I le tele o tai malanga ma whaia onga ma au ese e pe ona malanga mai Samoa I totono o New Zealand. Ia misa le watantou ni au kilani. Ona ole tulanga fo I lele pe o le iei le wha moe. Ia sa wha pe o le whaatonu ina le astona ina se ma vaya today. O le Malisi Pacific International Sevens I lona tausanga lona ono e pei ona whaantonu wina I nai le malai o le Manuka Rovers I le pi tonu o lea o Mangele. Maintawina le sangi fia mai o le tele o tātou au e pei o le malanga mai Samoa. E langa tuwai leo au mai le tele o pi tonu o I nei New Zealand e le na au kilani. Ia o le fo ina ni ainisio au e tasi le au lena Champini. O lena malanga mai nisi o le lātou au mai le turu o fiti. Ia o isi o lea o lo o ngā lulue maropia iai I to tonu o New Zealand. Ia a whai ele I mawalo wa mano e tanga I tuai le malai. Ia o lena e mai mo mai le tautua le Radio Samoa. I le asto na ina se ima vai atu o na iai le telo ta alonga ina wha anga solo. I le malai numera tasi. Ai manatua e le na le pauna le malai e le na wha anga solo I ta alonga. O le teito fitu le Malisi le reitu sanga e tolu malai le Manuka Rovers lona winga I nisi o talonga I le I poina ia ona o nisi fo whanga pe ona mai mo I le tātou tunu o le nei le malai numero lua male malai numero tolu ia whatala whantu I le sunga le whaafia o pau ia tau le suafa le sunga le whaafia ngainga le au mai le au ale te patasi tamai telo mtamatang ia po le antua le pata o le na sa o tu lunga le sa ilinga Champini o le ipu o tu le na sa ili ai male au na mai fiti ia le tātou Champini o le neitou sanga o lona winga o le tātou wipu o le Malisi o le teito fitu le neitou sanga le o le awhai kilisi masi antu I nai le antono o fiti ia e se le mātango fia fo o tāpenanga mo le o tu le wha malo mo le wha aputai e le fionga I le presidente o le mautanga le Malisi le fionga ia le manu se mustiti ia mana so a komiti ia le ngante leo tele o tama tuai ma tini tuai o le sa failo lantu sao I le foi fa moi o le ono I le di o tusanga talu ona amatalia ia pe fa vaina ia le to fitu le Malisi International Sevens I to tonu o kilani ia o le ni fa moi sa fa pe lea ona amataina ile ono tausanga o le lona no ini o tausanga o te manatua ia le tausanga mo mua le na amatalia le tausanga le na amatalia le I malai ta aloi I o tahuhu malai tonua ia e whaamsanga ia male Oats ia po le o tahu rugby club ia o le isi tu awala I le pito mai o le e whaasanga antua I le kolisia o tahuhu o ina le tausanga mo mua le na amataina I le tausanga ia ona se antua le lona tausanga lona lua o le sa se antua le teito fitu I nai favona e pe ona fa tonu I nai fo I nā tausanga ua tuana iantu o le tausanga lona to o le na siti antua I lo I nai le malai I fea foi I Waitemata Waitemata le au tawhatonua le malai I le isi o nai tu ia le mole meo le awala fo I le lona no fuafi po le train ia o le tolu ai la na o tausanga tolu fo I malai isi le na whaanga solo mai le taamilsanga I lona tausanga lona wha o le na si tia mai lo ia ma wha mautua I nā le taamilsanga I le malai o le Manuka Rovers o le Manuka Rovers la na manu malo I le na fo I tausanga lona wha
Tausanga na same vai today, maduma lo ai ia le au te mauli, ia male mo tele sala fai. Ia ole tausanga le dei. Ole o champini ai lo, ia le au le mai fiti. Ia e pe ona moli mawina le to tele, le nganta ia ila to. Sa fa pe le ona au ia to ile malai. Ia fa pe fo ile pa ia mal manu le to ole na ba wa tan to fa sala ranga. Ilunga ole to ala radio Samoa ila na YouTube. Ia malana Facebook fo. Ja, moli en tuile fa ma lo ma fa tang ele ela tala le ne fa. O fa mo fa bedi. Ele fa ngofi. To ele tangofi. Awa no forma e fu ai fo ile. Mi se la vai nei au ye malanga mau mai Samoa. Ja, o le vainga mo. Ja, o le sa ilinga le o le pasisi. Ja. Ele tangofi le sa ilinga le pasisi. Lua o le fa talitali o le mele o le visa. Ioi. O le mele o le visa i le vai taule nei. O tele i loa i eipo o le reale o le ale tūlanga le wei. Ia mara tufu. O le le li vāturin toi si tio i longa. Ia le tālu sangaina leo tātou visa e malanga mai eisa mo i tutonu o ni usila nei. Tolu. O le whaafso tai mai lea o ainga ia po no fuanga i nei ni usila. E wha mautu waile au pe amalanga mai. Ia lonowi, o le kupe fōra ngā mea? Wha, ia e te tauana mua le stana le au. Awa, no money, ia no come. No money, no plate. No money, no eat. O le mele, e tō ilo upulo, ia tātou au ia te pena mai Samoa. Ma lo, ia le tā pena, ma lo le Sao Niuni. E le ngata fōi nā. O te whaamalo atu, i a inga o wō mai masani. O ila tō iana whai malanga mai. Te renganto i leo le tāpua inga a nuu maa fio anga. O lea na si antu le whala si ngata. Ona o le lango wina. O haloma tama whana le malanga mamao mai Samoa. O nisi, o lo whapelea o na iaipe tono New Zealand te mirei. O le vai aso fo le ri o leo te whaalongo. O le a mantona toi taliwa tuai nisi o whai ngā malanga i te tonu. O lo tātou o taro. E wha amaloa tu fo i le aue tasi ale au le na masi i mai. I America Samoa. Mo le wha moe le mali si teito fitul ni tau sanga. Wha amaloa tu ai. Wha antu alpa i o suafai si e le sunga le whaia aunga ia Fred. Ane sone, ia wha be fo ia lana pūlenga. Ia e misa ina ialo mo tam whana. O lena malang mamau mai lava mai America Samoa. Ia mantu fo ilai fele fo mo i Samoa. Me ka ole original Samoa. Langa o ko is an American Samoa. Mantu original Samoa. E ona pu e leo le siva le malanga mai ini. E no fa longo yesola. Ia ka ko i Samoa. Ia po Western Samoa. Ia po German Samoa i laso. Ia tanto tanga i o i tutu ila. E pu e le va le pe fia sau i nei New Zealand. Ia le ala we reverse le cycle. An ko fia mai ngi New Zealand. Ia ko woso mai ele ngai i meka original Samoa. Ia antono stimio na to sa unia tu le fai malanga tu i ainga o lo family mai. Ia Michelle sunga le fa fingainga ia Reverend Sasa o lo family mai America Samoa. Sasa Santo. Ia fa malo toin fa tan van tu sungal fa finga ia tono lea sa auto i le so ia malo ia fa tai mo le tapre no le tanto ba e u ile taula o fa moi ia ai ile o se ka ma se la vea ile o se la vea foi ma se ka koi ka penga fa le mai mo le tausanga fo ia wai ile ngantala li tai to fitu o le tanto ma le sile sa moi au kilani dai ana mo wala fa tala nei le tai au. O le tausanga fo, o lea o le a tapena tu yeile kalapulo kapia o tahuhu. Fa mai o le tausanga fo e a toa yeilo na tolu se fulu tausanga. Eo, tolu se fulu tausanga. O le kalapulo kapia o tau, ia antonu e le tau whailo, ia le tulanga fo e pe o le yei. Ia le tele maleano anua. O sui al kalampua o tahu. Ia pole, o ilei, au kilani Samoa, sorry. Toi wha fo i mai lau tana. Au kilani Samoa. Mantua mo le tamasanga le au kilani Samoa taito sfulma lima tele au kalapu ese Samoa o le na tau sinio le ni tau sanga e tau lunga la tau fa moi tau sanga tau tasi
ile tabel sanga taito fitu ia le alana faatonuina i nei vaiaso ua tune iatu e pila no tala na o whaalongo i nei taia o le tausanga fo e atoa i ele tolu se fulu tausanga ia talu na whaavaina ia le au ki lani sa moa i to tonu o New Zealand lora winga la le tausanga fo dua afe lua lima e le stama i tāpenanga leo le asau ni utia ia le kalampu foi ale au ki lani sa moa o lora winga tanto au umai na malanga mai o ko ka penga mai a manga mia se wil paelo e kasi ale au ola wil paelo na yel fat e de o luang ya yo a fa le tointo wa so tono New Zealand si o ko so wil paelo o anga iang inga ka ko mo anga iang inga ka ko kaulanga fa akau yo e le anga fo ile ma no papa ma no nana o isio anko e sio anti au lele ai a fai onga wa umang kofi lo i man ko ai ia u ko yo menga o e fa malo lo le tino yo tampe de pena le ya auto anto ma vai ka ko kilo o menga o pus piso po o la fo ia mo i sa mo ma me sa mo i se bera ko o fu manga me fa ma fai fu ko kilo ai o fai ka ko ko solo wi pelo koso i ngali mangili o mai koso i le papatoi o mai koso mai i manukau ia koso i vo ngai i au kilangi sisifu yo koso mai i le mol fole le i le i mang i fefo i le bana va lele mai va le ia le fai mako ko o kafa ia tanto am bana ngai ma mi samu e kero e ko ke wa ku ngi o so la vo le wa ngai ma se ngo ku fa pe fu ko ngo nga ka ro nga ka e wa la va pe ngi fo tot e ka ka le o se nga ka le fu nga le vo la fa mai o mai ka ko so wi pa e le ai o pe o ko fa ko fa ka o ko si va o le se ku pe la ka nga fu si yo e so ngi ya va fa ka di ku se o wa kwa i yang ko sa wela ia e kusala o ka milonga kuanga o anti le siku e fu kwa lu ko fe do ia ma anko ile ka so ia ai toi fa ma lo tu ia le ngata le ba tanga tam tini tu ia le malisi sa mo au kilani mo le teto fitu e pe ona fanto amai el fa ngol le va so ia tanto au malanga malawa mai sa mo ma America sa mo ma wi ala to intoli wanto I ainga e ma futanga lo fa mo mai va ai foi se o ko nge ke wanu le va lele ana ai fi wo so yo a wa fo inge ngofo se si nge o e ko o fa uma ko mera nga fa a lo fa ke yo va no ka ko va yo maka vidi fo fingere fa ka di me sa mo ari Low
Samoa ya mala mala maleta ina le sua le palua va male sulla tonga ya manatua o tupula ngatala voine ya so semana o fa ali ali malu ai tile fa Samoa na ole nanu fa mole mole so te filo malu. Silly, silly, low, low, te whataru whatu. Ele nei foi ava noa, ma le nei lao mātango fie, ua toi au mai ia. Wana wha o wina o le tātou polo kalame o le tau mo oe. Ia, lo mai ia, fia whai tau wina o le salamo e lima, sfunu ma le lima, alo le whai upo e lua, sfunu ma le lua. Salamo e lima, sfunu ma le lima, alo le whai upo e lua, sfunu ma le lua, vai mai. Ia tui rātu ia Iova o mea uma e te popole vale ai. O ia lava na te tau, na te le tu una e whaava vau le ea mi o tonu, ia whaanga e tia. Lau tua wha malosi mo tātou. E whape whea on whai tia le loto pole. Whape whea on whai tia le loto pole. A le ua manino mai I le tala al whai salamu. Tu umalawa ia Iova. Cast all your burdens unto Jesus. Your worries, your anxiety to Jesus. Mai o mea umai ke mawhaki ai, o mea umai ke popole ai, o mea umai ke aku ngalu e aku makangi, o mea ua whaafaku whekau ro mawofo. La fo ai le tua. Se kako ka vingi le tua, le ai. O ia e ana le upu, pe ona whetalai ai le mātai o se fulu, pe ia o le toi whai upu o le tusina mata whai mai. O mai umai a te au e ti ngā ina ma mawhatia ia venga, o a ue marolo ue vai le ala e fa mangaku mai ngā sa ngonga le tala le ar fai salam tu wina ya Iova mea uma ele kasi mea uma mea le ainga mi le ngā luanga o le lua ngā li o lau whangau o lau au nganga le kāresia le malo mea uma ka ko ke popole ue vai le o le ngai atua mai so se mea ke whale kongue was takai, ma ua ikai, ma ua le fia ai, ma ua peiwa le fia sau le mea ia le kālesia ma le ainga. Mai kui le tua. E whawhera kui le tua. Ia e ka kalo le tua. Le tua lo uloto lea. Wha mole, fia soangi mai. I le mea lea. O ai le kaka lea wa mama. Ka ui le tua mea uma. Inga ia mawhai. Whai ngō fie. O ngā sila fia le tua mea uma. O le kikinga. E le whapea e pongi saa le sila fia, le sila le kuia kako. Le mangingo.
ngingo a mele mga fa leo aku e ka ua ko inga lo kari ko ngunga lo kari ko winga lo fa ku ile tua leo mafu ai nga e ka ua wai kele ka ua ki meri lo langa ingi strangers le e ke musu e ka we i ke we lo ka la au ka ko la le va ka ku male tua. We are no strangers before the Lord. E leo ka ko ngi ka ese le sila le tua o ka ko la na fano pe a fai ke kari ko ngu ile le ala ye le fa malosi mo tatou mo le luta mo tatou fa pe fe on fai ki le lo to popole ia tu ina tu ya Jehova o me uma te popole vale ai o ia lava ne te tausia o na te le tu una fa vau le a mi o tonu e fa ngai tia me talos bless your heart family le tu e lo finalo mo lo to no so for Yesu amen.
whangamali na le PCP IC mai le pitunu o East Tamaki le rivaing o leso tōlunga to ile polgala mena o le lu I tau mo I tanto le di fo ia sunga fua e talusia I iso da ngā mo I tanto uma e au tanto Saudi Union tuai e whaafilo I antu fo e a le whanau mai o le pepe o le kirisimasi le dama sina fo pe a tanto o lia ilona lofa e malona le lei ya fai fo na e whianga ia ni se o le malo le tanto o tino uma mai o le tino ngase fo o whaanta o toli ai I tonu mautanga se ngase te tonu o no whanga o lo tau si ailo o tau soifua ma te tonu o tanto ainga ya manatua o lawa iai ali ima te mai tai fo ma I le poto na fo I fo iai le ari Ioi, ai leo le avantu fo I le futua ngare fo mai ai koe apalai mai fo I malau o e ia whakausi mai le stalaina ia wantili eina tinga ina le ma Tolungan tula tanto lunch hour I le rivaingo le awoli I le whantunga mai a tine e ma le pese wa whaingwa ina miti o folinga ma le tuan tala tasi I le rifo I awoli Abadato tanto tala mai a se yuli umana leifi ia wala vale long puyali o lo tupa ia malo o to malo o to malo ma to mai ma lo le ngal we ma lo le sai ia ma lo fo il fe fa tamali il ne ia sunga fua Amano atu fongomola no sai le foi a uli fa tala fa fo ta po inga le tinu fa fongomaia ne foi fa poponga tala wala no sta po mai tala tomo lang lang le party maudi fa ponga fa popo le hakare o black sa fa ye TJ Perenara o wai tanga Pacifica o tau au ia le fa longa ma longa PhD for 4 fa tino ta longa fa sawina le o black ta au pikasilo na leanga ile to ta longa fa fongomaia e fa lo greino ni fo Wa amena lango le tama tai so te tai le party Maori depi ngā rewa kaka I le suyo blacks o le atu ua nei le au TJ Perenara
ina wo ia whaongale haka sa whaia ele whaia le ta'along fituria ma Italia le whaunga le vaiaso e langalongo ele solo te Maori le hikoi te lui nei o whaupunga sa whaonga ina perenara o le toi tu te mana o te whenua toi tu te mana motuhake toi tu te tiriti o Waitangi i lumora o matomata i Turena a wha sa moina tu maule pule whasi silo le ele tu maule pule whasi silo tangata tu maule whengai ngore Waitangi o le fola sanga perenara sa ave yaili yo e ngare pule ngore o blacks i lo whailo iai e whailo ai le tu whatasi i le mai ai o savali te e o filia ma le fast food wafe o tangata sa lau pai fafo le pare meni Wellington e toloi nei sa whaali ai ngare wa peka i lona manatu o se mea mata ina tele ia whaupunga sa whaupopo iai e perenara i le haka e sa ia whai tio ina fo i le pule ngore o blacks i le tipino le foi tau mai le ata video le haka sa tu ina ilunga o le lato upenga o sota inga ai o le taitai o le pati o le act sai tu stia le tula fono to whaofi e pera whedhesia i nei le Treaty Principles Bill David Seymour ta i wharia o tangara ta alo ilunga e le te tau na ise pulenga i mata upito porkeki a wai le whapea o se isi le leile le kapi o na whapea ailea e ese to mai whapopo a wai o le tula fono to whaofi e mōtanga te umai whaitau iai ma whaia iai ala to whai unga salava pe o laso la to laulo e iai ma ia talia ai le whaalaulo ina perenara tu la fono to whaofi i le whaalo to tele leo tangata e whaitau iai o se tama whanau sa mo sa la whanau ni sile nei wawe nei mo se urua i tamaitia o nga e esa tupuanga Pasifika o tau ia le whailonga maulunga o le PhD i tong fitinga i fo le physiotherapy i le whaiola na whola sanga o le singa i lana tuasawenga i whafo ese mo si o mea ngalo ia Masania University o lilo o Kasane Review University o Taco sa whaiera whola sanga o le singa o le na whailonga i le hai komisio sa mo i Wellington i le Masina nei o suyo sa mo sa awai lo na ainga la kele i la to e eito mai whapito i tong fitingo fo le awa to mamai masuyo na kale sia step wesem whainga mastani whata o Tonga University sa o pongia e sane rivilon tupanga tu whata sia whatinonga whaanga nua le Pasifika i to mai whapitoa ma fola sia era na fola stanga i le lau lau whamasino o le tistu singa o le suenga o le thesis a sane review o whaingoina o le taualunga o tau singa po le epitome of care in search of Samoan culture safety in physiotherapy o whailo ai le whetaula inga o le saonga le muwhaanga nuu ma ngārua ngā fo mo tanga Samoa o le ngārua ngā Sanarivi sa tu sia mai le fast wono i tu lau whata le tanoanga tanga Samoa ma au mai ai luma le whatinonga po le model a le Pasifika mo le saonga le mu o tau singa o soifua maroloina e ala i fo wa fa maoria le soifua maroloina Samoa i se mata o po le mai o le televivini po le whooping cough ai po le petosis wa maua i Samoa o le aso forele tuluai sa forfolai ini selenei o le pipisio le whamai pari ele mata ngā ruanga o le soifua maroloina Samoa o se pepe tama e fitu vai yang so le paiason tui pui pui ta fa maonia le apia le televivini le amatanga o le masinanei ai utoi manuia mai nei o whai ai o la whaua o na mate tuina i sinu mera maulungo i la tō e a whianga o māma e anga i atu i whamai. Ta ua le matanga ruenga o tui pui pui o ngā tasi mwhata o tonga o tuinga e whaia o se pui pui ngā pita sili atu lea o na lei. I sa moa o te moitilai te whaia tui pui pui tui masani o le televivini mai si wha ma i leo na vai aso se furu vai aso, se furu wha vai aso ma isi tui e whaia le sumaneri ma masina e peitai. O tui pui pui mo tanga tamaru tua mata mai te whitau sanga. E au fi ai matina mātanga e leo maua i sa moa te mirei. I au te ronei sa for fola e restoi kua maroloina i le pipisa le televivini las for il kalwai. I na ua wha maonia le lusela u onsuma le tolu o mata upo i la tau sa fia i le masine rumatu. Malapata i ai o le whaatula ngana o tuinga e whaia o maora le telin. Wo le taime vave fa awila vele pa inga malo mo le po eva ino le fa tulanga no le fa pitau ni ole so ona puputa i tno e vera fa aria se fa la brutonga so e fa toa o le report u fa mtu ina le Helen Clark Foundation u fa loi e si dia to tasi mari to tolu tanga ma to i silo over so nga poka i po obese e lona tolu ia tunu pito ilungo tunu e le leite ma ainga o ia le fa pitau li ai to tasi mari to valu tamaiti e a fears ona puputa ai ora foi no mera piru siliato na leanga kang te Maori mare Pasifika. Ora so ora puputa wa ve nei mo fa pita uli moni e taula mo ile fano le soi foa. Ai po le afia i afia nga tu mau
mai sili atu na ilo le ulu te pa e tu sai mani ni poti wa fautua ina ia fa tonga ia malo e fola sia ia nga fa tino e so soni e fa le ati le sa fia ka mafa mo le malo loina ma mi milo ese le ma ke tino oloa o tau mafa le mo se o malo loina o lo taula ia te maiti fa lia fa tun silo le Helen Clark Foundation Murray Bridges mo ta kiwi o malo loina e mo mi le feola le si o mianga o ta mafa e mo ile o malo loina pitai o mga ala fata o supermarketi ma fale aina ia onga o fatu muri e me ai e whaingo fio na maua me ai o maara ngā sisena e mau rungai le ngao ma simba suka o whaasalarangu o wha malo ai wha lauroanga ma taula ia nei o loa me ai ele eiste o la maro roina o le tustala o le lipoti Adam Bradshaw o i whaalia o le vaanga telo tenga te kiwi e langolongoina tūlafuna whisewi me ai ele eiste o la maro roina Mai ta wai o se ona puputa o tu ina se apianga telefa tinongo o so i pomaro loina. I leo atula mai le 1 biliona tala te sanga lusia i New Zealand i oloa ele to moa. E talonga sa fasta o le Black ta alo pitisilo na langa i talo fai o le tau sanga. Sama fai o le Black ta pio fiela la to manu malo lusmri versu tasilita alo loto to toa Italia e Turin. Ili ta amisa talonga le mulio le la to malanga ta milo Europa i la stonara. O se manu malo mai se tu ai ngota alo ele mata ina sa ia ne fa mo ngora o si o a fa ia Italia lo lato le fia ma le pai ina ia rani le fa ngora vasto right pe tai o Italia sa to ile lato ta alo ta longa e luo to lo nei fa ina teria Argentina ma to e turia i mai ma manu malo ia Georgia e fori na mai sa siliatu le o le lato ta alo ia ile o Blacks o le afalo na lua sa to e malo si foi talo Italia le lato wingi le alo sa moia Montione le sa mata ina lan ta alo le fa lua e pasa o ina squad walo Blacks ile mata ina ona poe inicio tala i vai ngo tala le rolangi winga le ta alo di Chile le minga Reuters ala to tusia se ta alo le kitselei ile vai ngo tala le the roar sa tusia se ta alo ta ape ile vai ngo tala le Planet Rugby ala to fai ngo ina se ta alo le mata ngo fe ile rugby pass ala tu tusia sa fa malo le ta alo le Black vanga uma se vanga na ile lo papo ai o le Associate Press ala tu tusia o fa sa o ile le Black se le anga pi sili e mun muriai ma le New Zealand Herald wala tu fa goina o le kalonga fai o le tusanga patua ile le tele ai fly features the 50s up to I fatinga ina alani le la talonga ile sona Philippus mo le ropetu ina Malala Viva Stadium ina valu score ale toni ngala me mata ole alo sa moya parti aki sa ave mata alo le talonga de mata ino lan talo e au fie malana score mo alani ai wa fa wa le kinga ino kalako Wales ina o saswell Springboks Africa South de fasu lima su like half it is a full malu ia ile o fai in so Wales wa ti mama fa de ma fo fa with for ya on Wales were in Catalan or in Sheila o le talonga fori mai na o tasila usa ta alo ai o se po o ta alo Africa South New Zealand taimi ma foi ona le palungi lunga ni ai man malo ai tare mo ria le talonga le wala pisi le vabel nei no fatto ila lo sco te la nelu sulfiti su mal tolu fa popo ia ile ta telo la to numero su mal tolu ya Joseph Swali ta fa man ori le afa mo mo ise manu o le lima ili poti mo mo ati sco tlani sa ta wali ngawor te pulimo Swali se manu o e fa ono fa muta dia ile to e awai ile malanga ta milo ale wallabies o le alsa mo kiwi Carlos Oberg wala asia nei le isi stepo le nga ia tila na mo mi kinga mo le paleli o le upanga mama for ta amrsanga fuso ala pekiloi to no pa wale UFC ia pol Ultimate Fight Championship mano malo ia Oberg ia Vulcan o Desima ile Macau ile Zanrafi ile au tase fai unga famasilo na mai ai ta amrsanga tolu o Desima sa urfale le pa wale lua tulanga stilia ia Oberg ile fa tulanga na valu le rangi le upanga ma re ungo wa vai ai nei le tampusu markala per city kickboxing up Londinei wala talata fa tumtumunga ma se ava no ma fa ona ia lu te winner champignon o umia Alex Pereira o Brazil o le fitu manu malo so Oberg e enormous faina o se fa longa pita umia tule o ia nei ile au panga mama mafa ali UFC ile na taleni fuso ang fefiloi sumale lu nei anu manu malo e tasir faina o le tamaru sanga le UFC o la toi tali watu sini Australia ya fe pora te sanfo
ma ua mana ai opik e sa ili ai so na vanoa e toi fusua foi tala na le yaso ma ua fe alfani tinta uma soi foi ia Baby, lomaki! Hey, hey! Oh! O te mana tuaina si o u ainga ile a matanga sayai ile matitiva si o uta mama na mata fangota ma si o utina ile umukuka ma si o mato faleo o sayai Patu lo na fola Ai atu la ua onga Ufa atali le faiva Ma uta ufui paelo Mala ua mo O te savali le nu atoa E whaataua o whangusia Se tupe mola o pili a o ngā Ma mea whai asi o ainga E le alo le mativa Le le tango le mausi o ainga Te le ifia ai pe o te whalolona o Sa oloto ile faleo o Namativa ile tino Ai sama o alama yake riso fafitai Ile luanga luenga le salufa Umato ai 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 Lele umato matutua Faita ito alua A esusu e lava le famalama Ato e te paitua Ile fainga ta ole o lama Nata ua sabaye na imatua Ele kalolua nganu ekna Wamanuia e pata uma Lele tango le mausi a uai Te le ifia ai pe o te whalolona o La sa o loto i le whaleo o Namativa i le tino Ai sama o alama yake riso whawhitai I le luanga luenga le asalofa O mato ai 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 Faleo, Namativa, ile tino, ai sama o alama yake riso faxitai, ile luanga luenga le asalufa, umato ai ai ai, Falo le mativa. Lele tango le mausi o uai Au te le ifia ai pe o te whalolona o La sa o loto i le whaleo o Namativa i le tino Ai sama o lama yake riso whawhitai I le luanga luenga le asalufa Umato ai 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 Super Mario Sai, Frank Solama, DJ Twitch, Shilling, and Lord Mativa, and I was full Malagono Midute. What a nearly to la, it just see it to Manatul, and I want to one to Malasamale, Mula to tell you the Manola Dadu.
e ofisa whalawhainga luenga business company ia matutonu fo yo ainga ia ila tawin tu ainga e le taia momoli fana wa onga ia ma tu i lava ia ma wa tu i lava ma fa pena tu i lava le tu to on tu le fat ma lo ia tu to ngalu ia fo fa ma lo tu le sunga ia se uli mo ta tu tala i vai fo e pe fa fonga tu ia le tu la tasi ila o le ringo la tu mo se si ona fa ponga i le tu la lua pe ata tu o ria i lona lo fa malona le lei Vantalavantia sini masina vika langi ala ngatu fo ilea. Ya te vise ofisa Johnny Tuti ala wantu ya fiol tato le ole ai soifu ya vampeka iko wa malanga. Sel Pistaf pulea Elizabeth Farrow hala Jamie hala au sangi siosi o leuso ya Kenny Mose ya mala Java le mavuka misa mo ya life le ava lau fau malo. Ya malo ya leuso ya vai tele soista sioalo ole tru ya no longo wa fo yo le tala ile ta longo le fai pelenga i tusanga o vai ya malo va tangle ma to mai Josie Puenga onofia Maria le sintava e mala inga i nai point shiv leuso ya tala Smith e umalo ya Chris Luxon tala Smith lo va tanga mo so mala inga i nai melepon Lisa Francis Lemore ia va so te nele tanto ofisa i lau fa sili Amelia fa mona mo to mo le ma to mi le vai ngola o le le so ya fish ya le so ya frano ya o i morisile o to u malava ya fa wo mi siento lo so fa ya malo le fa malo si tute ya ma fa va lo filima ole nei fo ya so fua talongo le fa ngol va so na simba vai to nei ya na we so silema e mai mo e mata to mata mtefo mi se lava malanga ta milo au la kopia kala pu tele po antu no tele e pe fo i ona yai manusila ai ia tu ala le tana i unga ta longa il fai unga ve so se vai today a mai sika ko popo ya te lo me wala no fe ku ka ke popo le ria mo e fa ma lo le ta ma lo le to ma lo le sa ili ma lo ile ano o lo tanto tu ya sa va pele ona tawina le tawa o mafaufaga i le talonga o le lakapi. E pei o nau fia tuwai i le filifilinga o le peleki i le nei tausaga. O lea ua whaapaleina o ia o le World Rugby's Breakthrough Star le alo e suafa ia wale sititi. O le alo e whaasino le fionga ia le manu se mustiti se tasio tō manu o le manu sa moa. Ia ma le whale tua fo ia Rose ma lo ia te unua le tāpuai. Le pai ai nga lua ia o me masan ia ma lo le tata fa ma lo Wallace ese le tūlanga pe o ia le tau whainga le nei fo ia lo sa moa ile nei tausanga ai mai se lava o le teimi mua o filifili ai le o le peleki i New Zealand pitai o lea ua pale mai o le Breakthrough Star o le lakapia le lanolangi po le World Rugby io e le imano ia ile kalapulakapia au kilani peita o le na pick up io le anga o le mengi o le au matai po le au le sifi mai la loi wai katu e fai ya si ke le o ko fa ma le fa ko kanga le loko ma le sila ma mau e le tulanga pe o le taleni ya e mi se lo la tup wa e o ni sio alo fanda o lo o ma fai o le filifili ya ile au le sifi ya po le au fo ya le chiefs ya po le au wai katu be antanto o le NPC I tausanga te tasi. Wha ma lo le whai o le whaiva. Ma lo le on sai o te mana tua. I tausanga ua mawai. E le taimi foi a o ngā lulu wha tasi o le whiongi a le man. Ia o le taimi foi a le I tau mai le sao le manu I le tātou wala leo. E tele la vai na malanga atu I la ua masiona lo ia Wallace. I le mamao nisio pituru e whai hei tole ninga. E alanga oilo. Ia langa foi a fio le matu. Ia fio mai, vala au mai. Ia e paua si mea wa ukau popole ai shows. O fio e vala au na nafi. O whapea. Ile o te fio vala au o tu foi lele iai. O te wha malo iai. Ia au ke longa. O la ngānu I le loko. Ki ngālonga le la vāme le astona. Ia atonu o le na whai ei rose. Ia e laki o I le loko I le asona nafi. Ia atonu o le mafua nganana le talia mai. Ila te vala au foi lele nafi. Ai fa malo le tausi malo ia le fai fa na fai tamalele
Ia le wa e malamanui. O kau kai so mimika ngi kai. E ana ngau mimika. Ona o Wallace. Ia o le alo e whaasino le fionga ia le manu ma Rose. E le ngantaile. Ia sa whawhaile le fo ini si o taimi tono o kala pole manis. Ia o Wallace. O le sa mo. Wa ile. Sa wai upo le pesi. Ta te fia fale ali li fu. Ile tūlanga i pio. Ia ile mawa e mana ma walunga. A alo o tau ma whainga alo ma tau ma whanau. Alo tātou o tano. E le ngantai tono New Zealand. Samoa, Australia. Ia ma le te le o antunu o le lano lang. Ia wha ma loa tuai. Len fune fe ai fiu malos. Malo le. So i fu maluia ma le langi ma. Sunga le li lau fali. Ia sene rompati. Ioi. Malo. Masano a pe kolu pe whangi calls nga se se le skonga. Ele wha inga nea. O le laki. Ngai le yengi camera. Ai ola ufa malo na ile alo tanto o tru sole maka ukia o le metonu ale na maua vole no wale se of ye to tono on peleki ele ito te pana va itu mana tu o le na ye le tangu ngulu ile temile mana tu ia le sa avea fo manu mervalo ale o le peleki to sanga umavai ye le i o hosken su tutu ya ale fena fai mai ya matuale le o lana tomu fai ile tamalo sanga ole nei fo itu sanga ya ole Super Rugby Pacific ya bigta ele tu sale va il tanta matamat maleva il selecta ole peleki ele ngataila ole fo ya ngala va ole peleki o ye fa ye le final ko o ia e fa ye le tana muli ole tamalea por kamalea o ke manga wai o nei fa pea ma fa pea me le tumana o tono le yo Poangi la ngonga o ani manatu. At the end of the day, e pule ale fa ya unga poela nta mai filfil. E wa a le lein e le nganta tau wai le tamata alo ya e makwasi ki ai mal fa ya. Ai a piki vo ila le fa ya unga tanganta ai tupu wai le pefe. Olo no wi. E le nganta ya fa ina to le tamata. Ai makwa ki nga inga ko. Male fa ya unga le ngai pikia. Ia lea fo i tamata alo. Ia ale bana i fo i alo experience. Ile tūlanga i pio ni ile taito fitu le whai ngon ni veias. Ia le ngā kamu whai fo i lele kau wha ka ia kong isi ngai mea fo i e kake i loa ma mea e kele kake le i loa se mea. Sa o ele tala tamuti. Ele le iare o ia. A wai whai ia nice. Wallace. A tui tali mo i lau sa i nei i au kilani. Ia mana tua mai le tātu wala leo. Tātou te tala noa. Ia ma se i whaise kala. Ia o le tātou tuale o le pelekile na malanga atu ina i le Northern Hemisphere. Ia e wha maa loi mātua e pei o nau whai antu stimi o solo. E le ma whai o na ausia e le whana. Ia ma tāti a fo i lātou te ausia. Pe a le aile langolango sua an tātou mātua. O lau sacrifice ia ma lau taimi le whaalu ma lau malosi o au tupe o a uma mea i te whaia. Ai, o maluanuia tō mwhai ngā whāna. Ia, o le aina mo tātou mātu. Wha malo atu ia te utou, ia le lava papale, ia le ono sai, ia ma le tōngwa no lofa, ina yalo ma tama whanau. O te iloa. Ana wha apea o frano leanga, fo ilele, kai ia le tō mwhai ngā, ale antali ia Wallace. O longo, e maukua ia yalo o masolsolo. Ai, frano, a iau whala au siu ka mafo ile ne ia vai ngole au si atama le lale tau ala kamai I say e usu atu fa yo se suwa vai aulo ta oto ma e tilo iai e wa e se e tisolo ai na e alu atu lea e se ainga o fai se lotu ai fai esa ta saminga wa e mole manava na ositoya ina le lale ua matela ina foi mesa falinga masa filipilinga e moni e alava ita e te talanoa e te leiloa mana tole tawalanga no
wa e whamawa lunga le poto wa e mawa le ai maso whaau tau ta ua avea oi mawhirio le whai te au o whai mawhaia o ngā wami o ngā le tatau wa pule o le au moe ma lofia ka upoe ai ino sia ai lava o ai mai sa whaalinga ma sa pili-pilinga e moni e a lava ita e te talanoa e te leiloa mana tola tawalanga no Veao anu ole vao ua vavao o lo upito ie tonga fao ma ato ata oto ifo o wae pupula vale ile po atoa o fiwo lo tina ilo upa aso poa o lo fia viia ma lo fia iloa a inosia ailo uingo Masa pili-pilinga pe moni e a lava ita pe te talanoa pe te leiloa mana tole tawalanga no Faatu saina ise apa helapi o se pisu pasili o se masike ke mai piti o sina sapasui o ni tamato maniti afai lava uatonu lo fina ngalo tapa aipo ipo Avane ile malo Ele anga ole ta atua Etele aile ti apolo Te fai sau pepe Ole pepe ole po Ha 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 Sauia la ia malolo ta tele Fia fia mai mai atatape Se yo pese atu ile ea Se yo pese atu ile ea O le R-Dash Travel o le company numera tasi le taungo fio pasese mo Femalanga inga i Samoa whapea le malanga bai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. E silia ma le se laufale o loa i Samoa e mawhai ona whaanga i le talofa voucher mo whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 milu te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau nuu i telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power whapea le pili o le vai iso o se taimi. Angai loa i le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo loa inga i Samoa. Mo nisi whaamtalanga walau mai le olua tasi o valu tolu tolu, lua 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 tolu. Po le info@pacific40.com. Radio Samoa. Taslima Ivatolu Amo. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you
You are the living word, say it now. Come on. Au te whawhiroa il tātua tino o mai tātua polkalame o le arwekto leola ia il whai unga fo il nei vai asu. I le Isaiah whasful tolu whai upes ful valu i whapea aua tu te manatua mea na mua mua aua fo i le mawhauwhau i mea na mua. Forget the former things, do not dwell on the past. Mai, aua le ngofwai i le mea sese o le tuanai. Au le upula mo o i le asol nei e whapea ia o oina oe mai le mea se ma e ngai i luma. You know so fuanga le nei e tumu so fuanga le nei mea se ma mea leanga. O le mafuanga ona o le lalolangi le nei e tumu i tangata ua already leanga. Tangata nga ola mai a wa leanga umata tau o le mafuanga tonu lea na maliua Yesu e mafua mai wa leanga umatangata o le lalolangi wa fe maikala le kuspaia le Roma tolu fe upelua se fultolu awa ua ngasala tangata umalava ma ua le o i le vi inga mai le tua. Nono wingala, o tangata uma ua leanga, ma ua le o i le standard a mga o le tua e o ia ile le leo le tangata. Ma fu mai tātou o tangata angasala. So a ese se lama e wha le tonu, o le whailonga lea e mongia ua leanga tātou uma. A ke rola, a whautuanga le a ese se ma e wha le tonu, i mea se o ngau kākou o tangata leanga. O le awa noa le ngā, e awa oina i tātou se mea lei, ma kākou ngā lala i le atua e whesos angi mai a te tātou, awa o tātou o tangata angasala. E ia le upu i longa lawa whapea, o le whale a o ngā sili le soifuanga le nei, o le kama leo se, awa a ele se, e ke le iloa le si mea ka ua ma le mea sao e te anga, iai. So le kila mo oi, a se, wha mawalalo, ma e a oina se le sona, ma ngā iluma. Whautuanga whaina na whaile siau whanaunga, ke ua vevesi ma a kawa misa i o mai i le whale, wha maangalo ai. Ia ma whai e le upino, kanga ka umai se, e le mwhaunga maua se whire mu, pia kako wha masingo ai, a ia e loa kako umai se, tātou umai leanga, a le me whai, a oa oinga mai se me se, ma ngā iluma. A oa oinga le songa mai se, ma ngā iluma. So le upula mo oi, i le aso le nei, a e mo mia le ala fou, ma le wha mangalonga le tua, pangi me fou, whaia le tua i logo langa pea se, me mo mua e mit o oi o le tangata se, ia e ioina ua e se, me longa lua, wha maua lalo. E ke wha maua lalo i le tua i le mese se, ua e whaia i le o langa le nei, ma e wha maua lalo i le tangata, ua whainga ongo le mese se na e whaia. Me lono tolu, ia e awa oina se le songa le lei mai le mea se, ma le mea mulmuli, move forward, a ngai iluma, a whaiwa ese se, a oinga le songa, ku ilunga, a ngai iluma. O le olanga na, that is life. O le olanga, le ai, seisi a kokoa, kako ke se uma, ai tatu te awa oina le sona le lei mai o kako se, ma tatu wa ngai iluma. Whapena fo ia te au whaifi au, ke le mese se sa o ui mai ai, ai na o ina ia, ma o le ngofu e pe wanga o ngofu ai, ma le au ngā, ai na o ina ku ilunga a ngai iluma, ke move forward whakasi, ma le whesoasoani a le atua. So le upu mo o i le aso le nei, aua le no whai pe a se, o le o langa le nei, e pu utele, tu ilunga a ngai iluma. Life is too short. Get up, move forward. Ai awange e ngofua le tua ma tu loe pu ule o langa nei a maku se e ngofu umi ai. Le ai se wingo matu bolang. Ai matu te se matu o ina le se ma ngai iluma ai le umalo matu tai mili o langa nei. Fi ia o Yesu. Amen. Time passing by,
Matango fie o ele ali La ei o ile mama Vi ia o ele tupu Vi ia o ele tupu Fusia ile malama Le poni sa ua sola Nga te le siu fofonga Nga te le siu fofonga E ofo ngia oe Pese mai e ofo ngia oe E ilo mai e ofo ngia oe Lo matai Ele mavai oia E tu maufa avava Mai le amatanga E oile ngata anga Le atua toluta sipa ia Tama le alo le ngaga Leona mata utia Le mamwe na fasia E ofo ngia oe Elo ali ese mai e ofo ngia oe Elo mai e ofo ngia oe Lok matai Sukumaliana o peseta puni le dei vangola woli elfo fungia o e taulungan tuai. Ya le polakala meda ole a reto ole ola fa tayen to le sungal fefe au ya la fa le copa ole EOG mai lano I savai ya mole tanto polakala me fo le dei vangola wo ya
Ia po o wā ia ni tūlanga fo i lele wo o iei o tātou o langa pisa o iei. Ia, a wani e tūma wai. Tū i lunga, ia ma toi te tā i le mō leala. Tū i lunga, ia ma toi fono lau penga. Mo toi o seanga o na mai ale o le di masino November. O lea se tātou tāmpedanga mō aso fia o le di tau sanga le masina moli ia te sema. Le si mea, a wei ke whanongonong kala. Ioi, o le sina me tupu ia tātou. E makua fasia o ka ko mawhau whaunga. I tala tanganta. Ia e reo le benga e kaunga i kako. O lona winga. Mafuta i tangata e mawai lilu i tau mō oi. Le winga o le whamtalanga. Mafuta i tangata la tau te lu i ina. Ia lo wola finau. Malo wola tau mawhai. Ai leo tangata e mua whai atu se a wara whai ala ngā mea e kere ma whai o ngā e whai ala ngā mea. Ala te whai atu. O la whai ma whai na whai mai is tangata le nā mea. O tātou i nei au kilani. Lua se lau awhe sa moa e leie. E sa au pesi. Ianga. Ia mai si mau tangata ese mai e tunu ese. O longo winga. A sa au lau pisi ni se whai. E ke fiu e ke kofi popo i nei au kilani. Ia whape fo i le nā tunu, ma le nā pi tunu e te au maua. Pe a whai, e te anu e sa i li tangata fo i le fautua ina oi. I le mea i ala ngā tutau. Ona e whaia. E ui ke whanongorongo fo i kamanga makware i la fia se mea. Ngā pau ale mea ngai o lako mā fau. O le whaia ina. Ia ngā ke i ale wo e whaia inga whakope. Ai kere i sikepu momu. Ere i se e mua i ni se e vai. O i la tau na whaia ina, pe whaia ina, e i ulawa, ina manu malo. Te talo i reari. Ai ku i runga e anu sa i. Ai rewa pia e kakano i reari. Ia nga e whakarikari rei runga o lo moenga se i. Kakala mai ia o le langi fo i lele ma. Kau ai mai lanongi i se le. Tātou whasilanga pia mai, alwha tunga mai a Robin Akari. Super
Pagi kaka mai a Robert A. Curry le di vaingo lea uli ina ua toi se fuluma le tolu midu tau na tale o le tula e lua. Ya ta fole dua o nei toi whaafonga le tala I vei whadua mai a se yuli. Le na awina tu le tula e tasi o nisi neo tātou wha silsilanga. O le watoro mai le tātou ofisa. Ya matatu o le tātou polkalame ama tātou I le so. Ua whakoina o le awa uli mafonga mua. Ua tu mai e le tau ta a le tau au. O le tautomara unanga lea a lea onga a manta ua whaingoina o le Galaxy Child Care I nei I Aukilani Saute. O nusa I tanto ia I nei Aukilani tūtutonu ma Aukilani I Sisifo. Ia o nei se take care mo mua kore whaingare ngai Aukilani Saute. O le whamilitana ai telela la o le Galaxy Child Care a onga a manta I nei Aukilani Saute. O le mepi tosilio na tau. O me nei ele isa tupe al wai tolu se fulu I tu la e ha o nga fuai lau tama. E oi, ele ngataile, e piki mai, I low mode, ma low lau, e matoe mamuri tupe atu o le aunga. O le si vainga, e tau ma fafualo walo I le aunga. O lo no inga, ni se mea le pole vul me ko lunch, lunch is a free. E oi, e ai morisi whamtalanga, walau ye le olua tasi, o valutol. Lua fitu lua I fitu. O lua tasi, o valu tolu, lua fitu lua I fitu. O ilan tau, ele stala ele iau lia le kirisimas. O lona winga ama tantu nei se iau ele aso lusful malfa o te sima. O le ama wantu an tanto Christmas hampers. O lona winga, kako ako fu ilelele, afi fi le pepa ila, ia ai tumui o loa ese. A wau whainga mea lofa o le kirisimas. Vala uloa ia le Galaxy Child Care. Ile numera na o le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu lua iwa fitu. O lua tasi, o valu tolu lua fitu lua iwa fitu. Ya awale le stalaina leo na ya tanto walo. Ya mani ya tanto whanau. Leisi ya tanto wha, silanga leo tonu mai la fisa ile neivai ngao le aso le tanto sumba. E pe ora mas dia, wala vai el fa malo sina leo no tino. Ya walo soifo malo no ina. E via ngia vas povin ka mafanga fi. Ai fia I kua leu lupua alenga e mau ai. Ia, nā. O le ala sau wha longo yo wa au le nei aso. E pi e kau kapa e lisi vai a. Ia ngā. Team No Excuse Zumba. Tala fa sa moa. Ma da tuala tanto Zumba ale Team No Excuse. Ia stofi e pe o da mansini ai le o Tara Music Art Center. E le taulanga whantau I o Tara I le afo le ono I le fiafi. E le se tongi o le nei Zumba, sumai tātou fia, ma whamalo stino whaatasi, a wale tātou soi fua maloloina. Moa le tātou Team No Excuse, I le tuantu si o le ono pa se lau, Alexander Crescent, I le pitono ulea o Tara. O le tusi o le vau filifili ma le tusi o le songa. A wari ngalo sau lo minga o le tusi o le songa whaatasi ma le lo minga o le vau filifili e mawai whaarupenga o Samoa I sisifo tutuila mamarua o risi utalatu o Samoa o ala ngā upu o le matawhai o le matai le whainga o whaalewelawe e pei o whai puiponga ma liu o le o siu singa o ainga whesila whainga o paolo o si I whaaloalo whaaranginga o e kāle sia ma le tele o le ngangana o whaaloalonga na o le fitu se fulu tālalo na tau. Ia na o le fisa fo I o le tātou ala leo le Radio Samoa I le tolu pa tolu o no Hobble Avenue Marukau e maua tuai sau lominga. Morisi whaamtalanga wala mai le lua o no lua tasi lima I watolu. Lua o no lua tasi lima I watolu I taimi whai ngā ruenga. Ai a wheo nei le leilau sa veu a ngai sa o I lunga o penga ta whailangi ta I lalo le shop Radio Samoa.co.nz shopradio.samoa.co.nz e whai mai eisau o ka whaawhitai. O le isia tātou whaasilsilanga le rei mai le awhioanga po le tumalo si omu. O te leto e seu ta filiina le naa. E whaingatā pa ia masao Samoa iau te aro nei. Tanai nei pa ia silisili o le atua I so se whanta. Tulauna Samoa le atulupele. Mola sila fia e siu tātou I tumalo. Ua mai anta alonga na malanga mai e le tātou au lau mosa oi mai si umu. O le tau awa o le a tau awa ia se ipu.
e ui ina mafolafola. Ia ai walawa lea mo le tāpua i ngā Samoa mō tātou i ni usila nei. Wha mālo le ta alu wha antau sala wa e si i lava le mauta i lunga lo tātou i tō mālo. Ia mai wala awa tua i le nganga māua lalo. O le awhaia le tātou pōtau mā vai. Ia ma le tātou au o na malanga ai lea so tolu o te sema lua awhi lua wha. Tālo sanga o le ase fōai e te tau au ina ta lia i le nganga wha afutai. O lava maso se mea e tala whea ngai ia mō nei tama mai le ofisa. Suma i le tātou ho o Tahuhu Club i le awhiawhi o le asfrila nei a so lus fuluiva o le masino November i le tulai ono i le awhiawhi ia i nā i le Oats Club vanu aua streeti o Tahuhu. E wala aua tuai a inga uma o wō mai a lolofo i le nei noo ia tātou tō SEA no upo to poto. Morisi wha mtalanga wha sotai ia tuu talae tula pou i le o lua fitu, lua ono iwa fitu wha lua ono. O lua fitu, lua ono iwa fitu wha lua ono. Ma le wha lo lava o lo sainia e to whai ono tupuola lafi i tū la. E wha mea loa tuai le au malanga lea ea o lo malanga me lea fia anga o si umu ea maa lo le whai o le whaiva ea maa lo fo ia te utou i le tūlanga i pi o ne iai ia le wha moe fo o le teito fitu lea whanto ama vai tu nei ia le malisi Pacific International Sevens. O le isi an tātou whaalinga le nei ua tauno mai le tātou o fisa e wha ape nei me le fia anga o vaiala i le vaimanga. Mo ala matama whanau a vaiala i le vaimonga e whamata tuantu i ala tātou whono. Ia po le maafutanga i le astona i le ia so tolu se fulu o le rima sino November i le afoliva i le taiao i le mautau maunga langa fuia ina Jensen i le tasi o iwa Hillcrest Road i Papa Toi Toi. Manatua mailau la fonga whaamole ia so i fua o lo seinia e ulufi ngota avianta mole lau. Ai morisi whamtalanga, whamso te mai an tātou numera nei, o le olua tasi, lua i vaiva, lima vanu i valima. Olua tasi, lua i vaiva, lima vanu i valima. Po le olua tasi, tolu lima fitu, ono tasi. Olua tasi, tolu lima fitu, ono tasi, po le olua tasi, o valu lima, o tolu wha o ono. Olua tasi, o valu lima, o tolu wha o ono whawhitai. Mai e le whaalinga tā ua leo te whaitau atua i lunga i. O le whaalinga le nei e whapea. O le tina e suafa ia Rose Parker. O le nei tina matua Samoa. O lea e whapea. Na ngai o ia e whaisina whaamalo si tino. Ia ma whapea lea ona le iloa ai. Ona toe anga i antu i lona monta. O le au whainga aluenga. Ale whale tusi nai o ne hanga. O le ala tau te vaaya o ia i le taimi nei. Whaamole mole se a inga o le tina matua ia Rose Parker. Ia o le nai saunga le mulu tina i nai le whale tusi o ne hanga. Ia o wa mo mia le anga i antu i le tau a inga. Vala wane le tātu numera leo le valu iwa o. Valu fitu lua valu. Ia po le olua tasi. Olua iwa, lua tasi lua valuvalu. Olua tasi, olua iwa, lua tasi lua valuvalu. O le tina matua ia Rose Parker, o le nao lo saunga le mu o ia, ia o le nai whaatani mai lona ainga ina i le whale tusi i one hanga. Ia, o nisi nao whaasi silanga leu tonu mai lo fisi o le radio Samoa le riva ingo laso ina ua toe whane minute o na tāle o le tula e lua. Ia tāwho le lua ona e whaafunga le ia tātou tala i vai whanua. E pe ona e whaafunga momo iai i le tula e tasi. E pe ona saunia ma tāperena e la sunga ia se yuli umalau leifi. Ia mautou molo whenga i mga aluenga, tiute ma whaiva alo filima, e misi la mga aluenga alo whaatino i whafo, o lo susu ia i mai winga o le tau. Awa i te fia malo, e le o oe se Robocup, ingangi ke i fo i au whaare kongusis, ia o ngā ko wai foi le whapea o pai malawhai a o oe ai anga mafuai ingo mai ka ko whala au patalawantu te mai a luaman ma lo le ono sai mai ka ko whala au se uso ya se yuli na mula ulu papalo
Wa ai fo mau o ia fuala. Tau tua mo mo isia. Wa ai fo ia o e kui e fai. Nei foi a uli fa tala fa fo ta po inga le tinu fa fonga mai nei foi fa ponga tala wala no sta po mai tala tumo lang lang le party ma uli fa ponga fa po le haka le Blacks fa ye TJ Perenara o wai tanga Pacifica o tau au ia le fa longa ma longa PhD for 4 fa tino ta longa fa sawina le o Blacks ta au pikisilo na leanga ile to ta longa a fonga mai e fa le greino ni fo wa amena lango le tama tai so ate tai le party o Maori depi ngā rewa paka i le suyo le Blacks o le atu ua nei le au TJ Perenara ina wo ia whao ngā le haka sa whaia le talong Victoria ma Italia le whao ngā le vaiaso e lango ele solo te Maori le hikoi te lui nei o whao punga sa whao ngā ina Perenara o le toi tu te mana o te whenua toi tu te mana motuhake toi tu te tiriti o Waitangi i lumora o mata i Turen a fa sa moina tu maule pule fasi silo le ele tu maule pule fasi silo tangata tu maule fe ngai ngore Waitangi o le fola sanga Perenara sa ave yaili yo ngare pule ngore o Blacks ino failo iai e failo ai tu fatasi ile mai ai o saval te el filia ma fas pulu afe o tangata sa la pai fa for par many Wellington to we name sa fa ai ngare wa paka ilona manatu o se mea mata ina tele ia fa punga sa fa popo iai Perenara ile haka as I find you in for the pooling or the Blacks, il est tipino le foi tau, ma il est video le haka sa tu in lungo le la tu peng of sotinga. I will take the party act side to steal to la for to fa off your perfection in the treaty principles bill David Seymour.
Tai whaalia, o tangara ta alo ilonga, e le te tawana i se pūlenga i mata upito porkeki. A wā e le whaapea o se isi le leile la kapi. O na whaapea ilea, e eise to mai whaapopo. A wā ore tū la whono tau whaofi, e mōtanga te umai whai tau iai. Ma whai e iai ala tau whai unga tsalava, pe o laso la tau la uloa e iai. Ma ia talia i le wha la uloa ina e perenaro tū la whono tau whaofi, i le wha alo to tele leo tangata, e whai tau iai. O se tama whanau sa mo sa la whanau ni sile nei wawe nei mo se urua i tamaitia o nga e esa tupuanga Pasifika o tau ia le whailonga maulunga o le PhD i tonga whitinga i whafo po le physiotherapy i le whaiola na whola sanga o le singa i lana tuasawenga i whafo ese mo le si o mianga alo ia Masania University o lilo o Kasanerivi o University o Tato sa whaiera whola sanga o le singa o le whailonga i le High Commission sa mo i Wellington i le Masina nei. O suyo sa mo sa awai lo na ainga la kele i la to e to mai fa to i tong king of four le awa to mai masuyo na kale sia step wesem fa inga mastani fa to tonga university sa o pomye sa ne rivelon tu panga tu fa sia fa tinonga fa nga no le Pasifika i to mai fa pitoa ma fola sia na fola stanga i le lo fa masino o le tistu singa o le su enga o le thesis a sa review fa ngoina o le taualunga o tau singa po le epitome of care in search of Samoan culture safety in physiotherapy. O whaelo ai le whetaula inga o le saonga le muwhaanga nuu, ma ngā ruenga for mo tanga Samoa. O le ngā ruenga Sanarivi se atu sia mai le fast wono i tu lao whata le tenuanga tanga Samoa, ma au mai i luma le whatinonga po le model a le Pasifika, mo le saonga le mu o tau singa, o soifua maroloina e ala i fufo. Wa fa maoria le soi fu malo ina sa mo i se mata po le mai o le televisione po le whooping cough ai po le petosis wa mo ai sa mo o le so forele tu wai sa for folai ini selene i le pipisio le fa mai pa ri le mata nga lu le soi fu malo ina sa mo o se pepe tama e fitu vai yang so le pa yeson tu pui ta fa maoria le afia le televisione le mata nga le masilene ai u toi manu mai nei o whai ai o la wha o na mate tuina i sinu mera maulungo i la tu e a whianga o mama e anga i atu i whamai. Ta ure matanga ruenga o tui pui pui o ngā tasi mwhata o tonga o tuinga e whaia o se pui pui ngā pita sili atu lea o na lei. I sa moa o tomo i tila ai te whaia tui pui pui tui masani o le televivini mai si wha ma i leo na vai aso se furu vai aso, se furu wha vai aso ma isi tui e whaia le sumaneri ma masina e peitai. O tui pui pui mo tanga tamaru tua ma tamai te whitau sanga. E au fiai ma tina maatanga e leo maua i sa moa le te mirei. I au te ronei sa for fola e restoi kua maro loina i le pipisa le televisioni la sporo i le kalwai. I na ua wha maonia le lusela u onsu ma le tolu ma ta upo i la tau sa fia i le masine no matu. Ma lapata i ai o le whaatula ngana o tuinga e whaia o maora le telin. Wo le tai me vave fa wila ve ni fa inga malo mo le po eva ino le fa tulanga no le fa pita u o le so ona puputa e tno e vera fa dia e se fa la brutonga so e fa toa o le report u fa mtu ina le Helen Clark Foundation u fa loi e si dia marto tasi marito tolo tanga tama to i silo wo over so nga poka i po le obese e lona tolu e tunu pito ilungo tunu e le leite ma ainga o ye fa pita u ai to tasi marito valu tamaiti e a fear so ona puputa. Ai ora foi no mera piru siliato na leanga tanga maori mare Pasifika. Ora so ora puputa wa ve nei mo fa pita uri moni e taula mo ile fano le soi foa. Ai po le afia i afia nga tu mau mai siliato na ilo le ulo te pa e tu sai mani ripoti. Wa fau tua ina ia fa tonga ia malo e fola sia ia nga fa tino e so soni e fa le lea ti le sa ofia i tau mafa mo le malo roina ma mimilo ese le marketino oloa o tau mafa ile mawa se ola maloloina o lo taula i ai tamaiti. Whaalia re whaatun silo le Helen Clark Foundation, Murray Bridges, mo tangata kiwi ola maloloina e mo mio le whiola le si o mianga o tau mafa e mawa ile ola maloloina e pitai. O mga ala whata o supermarketi ma whale aina i a onga o whatu muria i me ai e whaingo whio na maua me ai o maara ngāsi seina e maua rungaile ngao, maasima, suka, ma whaasalarangu o wha malo ai wha lauroanga, ma taula i ai nei o loa me ai ele eise o la maroroina. O le tustala o le lipoti Adam Bradshaw o i whaalia. O le vahanga telo tenga te kiwi e langoloina tūla whunu whisewi me ai ele eise o la maroroina.
Mai ta wai o se ona puputa o tu ina se afianga telefa tinongo o soi po maroloina. I leo atu la vai le 1 biliona tala te sanga lusi ai ani sila I oloa e le to moa. E talonga sa fasta o le plastic ta alo pitisilo na lenga ta alo fai o le tau sanga. Sama fai o black and ta fiela la to manu malo lusmri versu tasilita alo loto to toa Italia terrain. Ili ta amisa talong mulio le la to malanga ta milo Europa ile sta o se manu malo mai se tua ingo ta alo ele mata ina sa ia ne fa mo ngora o si o a fa o ya Italia lo lato le fia ma le pai ina ya prani fa ngora vasto right pe tai o Italia sa to ile lato ta alo ta alonga e luo to lo nei fa ina tele Argentina ma to e turia I mai ma manu malo ia Georgia e fori na mai sa siliatu le o le lato ta alo ia ile o blacks o le afalo na lua sa to e malo si foi talo Italia le lato wingi le alo sa moia Montione le sa mata ina lanta alo le fa lua e fa sa ina skoe lua le brex ile mata ino na poe ini so tala I vai ngo tala le rolangi winga le ta alo di sila ile lo minga le Reuters tala to tusi se ta alo le kitselele ile vai ngo tala le the roar sa tusi se ta alo ta ape ile vai ngo tala le planet rugby tala to fai ngo ina se ta alo le mata ngo fe ile rugby pass ala tu sia sa fa malo le ta alo le black vanga uma se vanga na ile lo papo ai o le associate press ala tu sia o fa sa ine le black se le anga pi sili e mun muriai mali New Zealand Herald wala tu fai goina o le talonga fai o le tu sanga matua ile le kel ai fly Fiji the 50s up to fa tinga ina alani le la talonga ile sona Philippines mali lo petu I le Malaya Viva Stadium I le valu score ale toni England me mata o le alo sa moia parti aki sa ave mata alo le talonga le mata ino le talo e au fie malana score mo alani ai wo fa wa le kinga ino kala ko Wales ino sasa le Springboks Africa South te fa so le masul le calf ele se fulu male lua ia ile o fa in so Wales o wa ti mama fa de ma fa il fa ya o Wales were in Catalan o ni Sheila o le talonga e poringa mai na o le tasila usata alo ai o le sistema po o alo Africa South New Zealand taimi a mafoi ona le palungi lunga ni ai man malo ai tare maruia le talonga le wala pisi le vabel nei no fatto ila le sco te la nelu sulfiti su male tolu fa popo ia ile ta telo la to numero su male tolu ia Joseph Swali sa fa manu ori le afa momo isa manu o le lima ili poti momo ati sco te la ni sa ta wailing ngawur te pulimo Swali se manu o e fa ono fa muta di aile to e awai ile malanga ta milo ale wallabies o le asa mo kiwi Carlos Oberg wala si nei le isi stempo le nga ia tila na mo mi kinga mo le pale ali o le upanga mama for ta amrsanga fuso ala pipiloi to no pa wale UFC the Ultimate Fighter Championship mano malo ye Oberg ya Vulcan o Desima ile Macau ile zonrafi ile o tase fa unga fama silo na mai ayo ta amrsanga tolu o Desima sa u fale le pa wale lu tulanga stilia ya Oberg ile fa tulanga na valu le rangi ile upanga ma re ungo wa ya nei le tempuso markala per city kickboxing ya pladinei wala talata fa tumunga ma se ava no ma fa ona ia lu the winner champignon lo umia Alex Pereira o Brazil o fitu manu malo so Oberg e enormous faina o se fa so longa pita umia tule o ye nei ile upanga mama mafa ali UFC ile na taleni fuso ang fefiloi sumale lu nei ana manu malo e tasir faina o le tamarsanga le UFC o la toi tali watu sini Australia ya fe para te safo ma o mana ai Oberg esa idia so na no e toi fu so foi tala na le yaso mo o fa fani tenta uma so foi ia ua na o le radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitua so le vai aso Sue mai ni uru mai seu so sala ma sei la meleke di ai o ele ala tele
fa Salane ole tama mai meleke O mana pai atu o te matele tele Te iu lava le tu sameme Tia ilo ai ngā e sola Sola na poi sa tabua E a se mai pa alata lata Ile pai totoa ole a sala Sa vali vali solo ile ala Ei o se teine male taula Ai te leilo aina lava E mamalo tu malo ala la paga Sosola ukau te ile imeleke Ia io e ile ala tele Nopo nopo solo ele au ala tele Masio ponga wata malepe O uma poia sole pa pete pete Dalane ole tama mai meleke O mana pai atu o te matele tele Te iu lava le tu sameme So sola uma o te ile imeleke Ia io e ile ala tele Nopo nopo solo ile au ala tele Masio ponga wata malepe Uma poia sole pa pete pete Dalane ole tama mai meleke Uma na pai atu o te matele tele Te iu lava le tu sameme Way enjoy fa funga I telefon mai a si uli le divai ngola woli mo si on tonga fa o popo ila woli an ta pa ta to woli le lo fa mala le yo le tua se mali an to le va na wantis fulu lima be to te ile lua ile to fa wa wala radio samo tasi lima I to a mo ile dia sunga fu Langolongina il programma la woli ma funga bua ele tato Cambria pole amata ufangoina le Galaxy Jao Kia e te leona la I au ki lani sauterei. Ai se tato o si sa iliska ko ka vale wala ka merkiri si mas te lea tato malo whinga sloai o la whapea leona whangai na ia tato ta vale mai le Enterprise Motor Group I le whai unga ole nei fo I te sanga whatasi mele sunga ia au kuso fia le lei. I le nei fo I vaengo la woli ia wala vale le tato whamadatu mo le pa ia malo sa mo whatalwanto kuso malo le ngadu malo le onsa. Ja, malo le so fo mau malo fo le onsa ia wa ia tute ma fai fo lo se nga e no fetalainga fo mo ia wala vale tau ina o si tato wa tuno ia mo fo ne lau e to e fatalo fama o fo alo fatu ile tapo inga si tato wa tuno ia tama matina matua ia ole malo si ole tato wa tuno ia ma se fo ina fa na fo ia o onga ia le whangalo inga fo ia tūlanga o le tapua inga fo ia whawhiangai ngai so se whatawhaitau langa ia lo maua mai o ta whaasala launga ia moli atu ia lo whaanga ia ma whaatalo whatu ia Enterprise nei manukau ia ile loa loa ia e maise leo lau whitalainga whonga mua. Tātou te tau whai wha mālo, lawa mālo leo, sai mālo fo I le tau ata I tiute, ia mga alwenga pio ngā pāti ai, o lewa tātou iai, e le vaya so muli o le dei masina kuso, ia te lo fo I o le wa amanta na tau whiolono le pisio nei mātua, ia wa lama whai fo I suenga, ia e langa toi leo le kuata muli, o le dei tau sanga, ia amalanga I me mamau, ia po pi tunu mamau tono lia tunu, mo miel ta vale le lei toi la po a mo tātou au kuso. Sao le lava le saunanga e tulanga na o fa pe ona pise e me se fo le weekend wa mai atu ia
sa fa pispisi ya pat o lo va ia ma tulanga fo le ile ngata ol piki up ia o vengi fo ia la popo ona ole au tilo fo le na ia inga na oni ole fo la ia nai awa siasi ile ngata mai ia inga i taimi wa sfia ia tasi la volta vale fo le fa na fa nga se fe fo le pensini ma nisi fa fita with be o mata vale ia pe wala na ole fo wa fo ia o lo tausa i lo lilifa ia ile to tele o le malu fo sia tato watu nu o lo asia tato o nanga ia o tulanga la le tulanga le ia lo wano no ia mato wa van ia po people move nei i lunga tato lo toa ia mai se tato wa piki apu ile i o lo tele tato piki apu lo iai ia lo mo i tato stock ia mai se fala ia tulanga fu il hatchback o tasina tavale o alumia o no tulanga fu le pensini fa pensini no fie ia mai se o fa pa no fie ia ma tulanga fu le o le tau fu le si me o lo ia ile nei vai tau semana Lele ia ma lo fa utai ia se i mantu ai uliatu ia e so no ia la sunga ile mana ia ile ia po ani vanga e au on fa mana tu mai pe yo ku fu ngai ngin ko fi ngalo menga va ia ma ne tele le fisilia fongo ole o ma to fengo fia ne vai ta wi pe wo computerizing mama tam fai fo le adapt nga i swinga matulang fa pena ia ole ne vai ta mawalo lai sene wa pau na le mem na mia banga o i fa pe o lai ai lau internet banking ia na le lai sene la vale mem na mia ma to le e processa ia la tarsanga ia no na tatu matua ia ele access for ile tu ia mfayal na su mai man lai sene ia ma print mai ia le tolu ma sina o le bank statement ia il tulanga na mfai ona fa nga ia tarsanga pe fa pe au tilo fo le tulanga finance o mo so sto inga ta vale ile tato lo toa ia amata mai ile fitu iva ia nga ilunga ile fast fulu limas fulu ia tau tato ta vale ia o le kako campaign ia o to panel vai solo fanga solo per tato cash bonus ia o lo vai pe le to tele o tato watu no o lo fa nga tau le i tulanga fo le o nai so san fo il fa so fo ile nei vai tau ia ai o lo ia fa ni si o lo to ta tulanga fo le to tu lunga discount ile ta vale ina ia la lo il payment tulanga fa pena so option umana la ya no ia fa umane ile fa ungon ne masina ia fa to ai lo fo lo campaign mo le masina o le fo ia o le Christmas ia pe o le tulanga le semana Lele mano fa ti fa femanto ye tau fa le to ele se fa le kongu ke le fo ile o ko le pe kope ya ole momuso ma ko kongi si ai tala foi tali sta sanga pe ya atono nei vai tau ia fo le tulanga o finance ia wa televa suinga ia me se policy fo le malo le wa pe wali mata inga ia finance pe sanga ile le status of the economy in that time ia ai o ma fai televana ia inga lo ia nai fa le tonu lai ti fo le ia lo fai lava na ia finance o le fai accommodate ia tulanga so sto inga status fo le o profile na tanga lo ia time in late so lo no inga awal no fai fo le ne te fa pe o la ia su mai pe ia wa ese umalava ia fo ia profile tanga to tasi fo le ia mfai ona fai ia swinga mtulang fa pena pola la so swane mfai ona mato o foina ia o tulanga na fomo Fambi fianta vali au dan tu samo e mfai o tope an level tanga ia velan da vali samo ole taimine mfai ana saul tanga ia fa taul ta vali te longa la bai ole tulanga ia ta vali ia ta wana fo ia ona cash ia no faile na ave straight away tulanga fo le ole fa nga ta vale ile finance ele o ia la se mato wa fo ia se tulanga fo le mato e bangana ono tula fo no ia ta ona kilia ta vale fa to am fa ia ona ave i Samoa ai a pe e na ia inga fa ona fa tulanga fo le fa ana fa mai personal loan mai ile fa tupe ia no mai lo cash ele ta vale ia ona faila ia ona ave Samoa ele o Christmas ia
Te man. Le o ani si vainga ta o te fia sa no ye ele I fa ma tu mai dan tu tu si mal numero telefon. Ya ele se pa wale tulanga fu lele ya ole fafta fu le malo se tato tunu sa fa pe ona sia I mato le weekend ya olo o va ya fu le sang fia ma se tato tunu ya nei me se manu olo o a fa pe fu yo a fu ni la pe po tulanga fu lele I se tu fu ma se anga I il mato fu pitola au ya ele so sta utayele atoa I ole ba tu lang fa pe ya so tu malu puenga tu lang fa pe na ya ta tu nunga matua tu ina ya ma to I tu lang se ai o fa yo na mo ma to ina ile lima fitu tolu I Quay South Road nei Manukau I Manukau ya ol ma to telefoni ole lua fitu wono o lua fitu ono o ia polutato numera vilifua le ole overselau ono tasiono fa tasivalu overselau ono tasiono fa tasivalu fa no mo mai ai ale sungo fo ia cherry le lipule ia masele sungatau malo nei fo tangata ia mo ila to fo I fa foto au kilani ia olo ia ka ko website na ole enterprisecar.co.nz e ma fai on e login ia ma fo ia fa fo na apply mai malo finance I lunga o foi a tulanga na mol fa ngofia ina ai su mau mai I tatu lotoa ia se manu fa taina va mol mato va no fa o lo foi am tanga neva yaso manu ia foi ia fo fuanga mto enga o tatu le tio o to mo ne yaso fa taina mo tapo inga si tatu tunu sa mo ia manu teleina ia to enga ne yaso fa taina mo mato no Le sunga ia augusto fielele yo le totoma nangana al Enterprise Motor Group I Manukau lima fitu tolu Great South Road I dai Manukau valau ye le oval se lau ono tasiono fa tasivalu oval se lau ono tasiono fa tasivalu sili ye mo le tato totua ya lo ye ni su tamali yo le to o em faiona talano antu ye matu fa so foi ilinga gana sa mo wal sa ilinga lo sta vale I totonu o aukilani sautenei Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Los voor de family af bedoel te zijn alleen te lijn lua is het de tango morfa en talevan te de ja holy op telema de mai Marcelina Brown van before ja Leipa Sifo via tang polo met wijn ja man all voor jullie favor wanneer dollar Sunya tuai ita a ofa solo na fa fe pula fi me tu olela angi malu mai le mata o tu matangi la upenina ngoto atu la ulupelele walele matu Toi fieva aia tu isi o tino po feo ai to mai telesio el mona mai to feel no lole po feo ai to mai telesio el Timon to long my son Be out and run to a
wai u i se upu a popo au i E te whai mai lava e alofa Alofa tu so o se tasi Po o whea o mai ai le nei lalolani La o whanau peleino O to whea alofani Ya mana tua le tina peleino O longa mali e umatangi For no utama pelina for to feel the aya to feel the aya too is your tina AI to my telesio el amor mai to feel in the lonely feel AI to my telesio el mai to love if I got to love Hokamanga no mai the tamana yuna vai vai Motoi o te moan Ni he tonu o te tautoi Toke lau ai tama Toke lau iki e ke te wakau e toi Kai iki e te tua Na talia e toku tamana Yeah, you maona o kaol E ki tōtana manava Halo koe lomo No haita e te tua o loi mato E mihi alele koe te tamana E tenei o langa Te hita e waka longa atu Ki tau ka langa For to my feeling for to if you ever aya to feel to ever aya too see you tino AI to my telesio el amor mai to me see a lonely AI to my telesio el mai tu te pekua kau kai langa kita ko te wanau tu te takua kakau kai langa kita ko te wanau e te alo e hai ngatai Vani e tolo ma pese fo'i mai o kai. Nga pese nga ka vuile le tu nga wo li fa pene ya lai pi ka ke fa long wo pe wakangula. E ke ia le fiu fa fangu me ya le piki me tamu tia o nga fa mai alo ku yo e. Ya ero nga ke vale mai lo ilunga ka uma se ngos kanga kai ele masa nga ka wa jalvan tu ile fiunga ya mulipola pio mulipola ya era nga tele ol tama pole fiunga ya tento o le na la to nga lulue ya mole awole fiunga fale fa
I le whai ngole venga sona se vai tuni. E whai lau kala. U kako. Le lava le malo si utamata. O longa winga. Ia e le fuska. O le mea lau ki akai. O ke vai e ku foi le whali ia muripola ma le fionga ia tekto. Soli. E li ngā se ngā makuale si karka penganga. O ke vai e uke. Te uke i aru ko kuru whali ia ngau wha sepa maka ku iei le la whali ia. Ana mantu so o le stona. O wenga ku. Soli. E le ma ia container. O ke vai e. Vai moa. Chops. Ioi. Patties. O whai la le mele ngan sungu ba ngan whakaria uma whakau i runga i raka ko whari wha ma lo le tapena wha ma lo le wha mau popo i awa nuu ma fio anga e pe anu whe antula matanga o le tātou mautanga i le so o mengi i o aula ka pima so se au ka alo e le whai ngō fie ko e le ka ngō fie ai wha ma lo nga uwa ia kule le aua le fioanga. E le ngaka ka alo malos. A le kauma mafa malos. Makau kia malo. Malo atu ilu so yan tole pai paradiso. O le fame foko au mangi ia nga siela pe pafuala au masiu so ya frano. Vai. Kala mai fuala. O le singa me ia kako. Kusa peika ko fuyung kanga kai wariskala I me yo farkala vai la le wingon nga kala li fongo e kusa nga mai mai ya le fama mai ka fala aui e kusa ile ku kusa kusa le wingon la ukala va apeangi fala au kui la wa kau kale mai le kanga va kango ka fala e o kamanga e di mianga paka o kamanga e ko malos e manatu e cerca le malo losio meio voilà e fua il nga se male kinga inga ia por feo lolo le mai ba ila via kamaka fai kala vai nga ngi ki wa va ko male ma le la que ya ko le pai o le foi e share voilà mo le vionga ia le au pepe la au pepe le al digisa wai o kamai si a ku mai si pia o kamavu o le anko ko le malos nga o singa sa vidia foi le causa va ile ia ala nga le pungo foi le fkango via la kuti ia ngole kumu le mano le tunu au kamai ia wala kia po fari Talo van tu se uso ia por fitalenga ia te vanga. Apel pa ia salburi anga le uso. Ia sinima le freight crates le mavuto le vanga le hawo. Va kau ku le menga o lo fia nga o se uso le ja mo le vionga ia lilo mai va le por aron. Apa warga orga kau ki karikong. O la yelo nga failonga i mele o fa so ingo ka ko fuala. Malele ilo le manole tunu. O le sifi o ingu fuara au nga la imo ko i sa mo le vai te e ko sana ai ko fa longo ko ngor ko fa ia po si ai nga fo nga ki ka uma fa fua o ka fa la mai runga ngi fuala o skangaka pa wa la me fa o lo fa ia si o so kasi ko ai e wa le benga re kupu ki ya ka ku usanga nga kau kare mai ia pe fa mai se ara fa no va ile e pe ia or kemes warehouse ngai nga au fa nga ruenga fa mai le vai kamaria mu sama yo ale nga o le fo pa erang me mak ale wali o fo o para kaiso ma o kamai iria yo elang pingi kiana ko fala nga paua nga fuala oranga kala mai verkara mai ia fa pe foi uso ya frano o kamaya e vai ko le maloki a malsavali ia nga e lo foilia o mankoro pu fuala urang pingi kia kamaya ai ke fuala ko fuala urang monga o kamanga ya o ngar vai ko worka manuru
Awar kufanga. Inga ngiki wavave ko hise ko inga masana mako. Aule wala kama ia so vivi. Ma we ke via forma. Ere o se forma. Wala va ir forma ia Dr. Mangir. Yo la foi ia masano pe limas fulmon kupasing. Lai manguia ya le si fast fulmon kup. Ya la sai ki ai la. Beta Drive Doctors ile tau longa fa tau I mangele fa Pierre Monroe o le vainga o so singa se pe amana o mia e fa tino e foi matui pui o le fana witi o tui pui le covid is full river mo I lato is full on tau sanga malunga atu fa pe matui pui o le flu ala au telefoni lua lima fitu valu lima iwa valu mo so no e fa tino ai nei au nanga o fisa fo mai mangele I taftafane o McDonald Monroe e taftafane o le Falitusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O le Ardas Travel o le company numero tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga I Samoa fa pe le malanga bai I Samoa I New Zealand a fer de loa I le office o le Ardas Travel tasi valu lima Great South Road I Manurewa pe vili mai I le telefoni tolu iwa lua o fa o tolu iwa lua o fa o mo le Ardas Travel. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu fa fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Radio Samoa, tasi mai vatolu. Radio Samoa. Tasilima tu. Wale ila lo utino ile namu ayo te usulava male fia tali ilangi ayo so manuia o tale ni lava mea e maile atua o tale ni lava mea e maile atua. Te fa atu ile a onga e fai uma e tamaiti o uponga ile uli o si o upa ma o vai e papala ile namu o alofi vai ma fia o se e vai o te lenga fatia si o ulu e momo e tutasi le moa o le fai si o le moa o le fai wale a au tau mawhainga I se a o ngai a pia wai ulawa I le kolisi masani le maumanga sasa le tonga fai o le sapelu lava o si a upeni Masia upea tau ato le ie la sa o iuta e tu si ai o le lafo le ie la sa o iuta e tu si ai o le lafo.
aili I le sesenga ae tau le whetaui I le fufusi o si o fuae Ae le ai oni o se vae Si o umiti a futau le ofi O sili ai o na oti Si o umiti a futau le ofi O sili ai o na oti Popole vale lo uma fau fau O se panga ai o le au Atu vale o si o uloto O tau o so ai o le moe tolo La uma lo me au nga E su e ai se ava La uma lo me au nga E su e ai se ava Te mana tunga ia sola whatunga mai avans paila te ma te mateo leo e pese ua whaiko ina o leo langa papa e li se wale ina sa la tau whaiale mena o mea tau tino fo uma la tau ainga e taunu antu mai ni usila i Samoa e vitango e fi tu i ia nei vei aso fo i e se lua pe tonu e tu la i tonu i nā foilele e tau whawhia aina i o la tau ainga e whawhia nei o lantu ainga foilele a te tala antu le a whaitutoa ia wawa ai antu le mana i o le TV kama foilele le mawhia kua le papa kua e le peo kou TV nga wei ke minge i ngā orka i fia i ngisi le lau kete ia ngā e se le kou whaikifi ngam kou TV fau ngāri kams ai o asola e iei le awari i sa whaia le menga ka kou TV fo i e laiki mankua e sarkivi la po al pok manoro ia ai foi lantu na ia lantu te mai TV foi i tono lantu pot ia la le se wari nga sa foi la mionga kusanga ko fa le ainga le po io o ke ofu ke lo la le pusi foi le a wai le mo se ka ko e ma fainga la angi lunga ngi ma kui a foi fa penga uma le la wari ale meu ke ofu o ala to fale e pai ma Yo, ma vidi ma avui. Ai a curioso kama ngai ka se mai ki vi kongo poko la ko ai ai. Sole. Se ke foi. O ke le lo pe fa ve fenga fu. Ia na ma for ku. A wa o me le ma. Ia po le pai ma. A e ku i lunga. E mua ki ngano vai. Lua e pa o le pai ma. Yo. E mangola. E ringa o longa mamawhare kua i runga i pai ma. O le whaifa apopo koe mara ki vinga. E mango ki vi asola. E whai asi ke kere. O le meu ke ufua. Soli. Ai se le leio ngu mela ngikanga. Ai se le leio lako matematika. I le wha apopo mara ko esi. O le wha pale nginga o le kua le vaianga vale. Ia. Ki kilo i sifo, ki kilo i sai. Ia kongo la le wo o meringi vai ka e ke rongo fia ra kamanga e pe fu le lu amaka ka si i le vai ang vale e pe wa ka fa lo le vai kam ka kalu i le o ma ave me ko kingo ainga le kinga ainga ko i le vai nga rengi kinga ainga ko i ainga ngi sila kinga ainga mai ainga oskari ia wa kamanga o ke mianga le po pra fa se fururua ia wa ko TV sa mo ia sola e ka lus fururua jeng io ko so le vi inga le fu o la o tempo nia fa sa long TV ar ke miranga e fo io lo makamanga le meu ke o fo o le paling e fa io le kua ko le ring se vai rungo le pai ma e le spau o le ki viringi o le afusi fa pe ia ala e alu solo mamaka e fiu le la ko ainga su ku se malama merkaya o lai fa mai o lai fa anga lua voi ai leiro o la wo manga ku le kiwi a le o nga
O la ko o ngā mukesi fo ia ka irua maka. Wa o kamanga ia sola. E avaku le makua i la mangai. Ia ui forola ia leo, leitina, a vifo le foio. Koe wha foio la kuai. Ia, a le ora wari ia wha akau, e o kūre. Ia ai supe aku. O mai kere i roa se mea. O le ngau moi, o le ngau waruanga pōi mea na kua vok. O le ngau waruanga pōi o le wharisa. Ai reiro. O ia renga whaiare mere. Ia wangira. Wangi. Ngau wale, ngau kaure mawhai ang si irunga le vai. O ngau kaure mawhai nga bingoi le lima. Ioi. Karukaru o ko woku reinga me ra. O le fitu au lele ma le fitu ta iala o ngā amata e mawalunga la na au nanga tau Early Childhood Education po a o ngā amata Samoa ma le Pasifika i Mangele e iai whaia o ngā le stala ma whaia o ngā lango wa lava tā pena mo le awa o ina o le whanau. E uti avanoa o lo o tutoe, awa lai te whaatuai, ai lesi tala nei lo alo walo, kala au mai i le olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. Olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. E whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. Masalo ua e ai i whale fō mai, po o ta vale ale fono ma e whape ane, ua nao au nanga tau soifua malolo ina ma nifo mātau te whaia. E tele le whasosoani e maua ia mātau. Whasosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Whasosoani mo tina ma pepe. Whasosoani mo whaia o siaki i le whale mai. Whasosoani mo sauwanga i a inga. Whasosoani mo whanau ua hiu mai le aonga. Mo nisi whamatalanga, tanga i ane i lupenga ta whailangi www.thefono.org. Pe vala au le o valu selau, Fono for you. O valu selau, tolu ono whaavalu. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi ono valu wha fitulua. Po le olua tasi ono valu fitulua tolu o. Tasi limo i vatu, amo. No fo i tamale polonga, no fo oi mauma fau le tama fuchanga, po o fea sona iunga, inge tala te avea I, le fili ua pei o me matani, fale anga icha, aole nei o te no fo tatani. Te hiro a se asa, ba a tau no o ta manao, tua I mea nei ala mea, e piti nama, e uine o pea. Te hiro a se asa, ba a tau no o ta manao, tua I mea nei ala mea, e piti nama, e uine o pea. Te so whaamau le tatu ngā tala, te ia vanga nā leo ti. Si ngā wa e nā mai, le anga umama le paaponga se avanoa mo ita, te io uta ua tuai. Te hiro a I se asa, pa a taunu o sa manao, I mea nei ala mea, e piti nama, e uine o pea. Te hiro a I se asa, pa a taunu o sa manao, tua I mea
piti piti lava, ei uine o pea. Tonu se aso Sabi ay lo umanako Desilingia macam-macami Di sana po o lalaki Se ita umay Ya ita utano po tatali Teilo a se aso Baat sa ulo sa manako Suwai behanei alabe E piti piti lava Ei uine o pea Ei loa i se aso Ba'a taunu o sa manao Suwai behanei alabe E piti piti lava Ei uine o pea Ei loa i se aso Ba'a taunu o sa manao Suwai behanei alabe E piti piti lava Ei uine o pea Ei loa i se aso Ba'a taunu o sa manao Suwai behanei alabe E piti piti lava Ei uine o pea Savalege mena veve Noise Vale
In this update, Health New Zealand is calling staff into meetings around further redundancies. It's looking for ways to save $1.4 billion, with Commissioner Lester Levy heading the charge. Azaria Howell has the story. A memo sent to staff seen by Newstalk ZB states roles are proposed to be disestablished and one-on-one meetings will be set up with staff. A further memo from a senior leader acknowledged the difficult timing, saying he did not feel in the least bit Christmassy. Senior leadership have recognised recent months have been difficult. Two separate GPs who inappropriately issued medical COVID vaccine exemption certificates breached the Code of Health and Disability Services Consumers' Rights. Neither provided evidence they gave patients balanced evidence-based information on the jab's safety and efficacy, going against medical council expectations. Danica McLean has more. The first GP exempted 12 patients, with 11 of those certificates not providing a sound reason. The second GP exempted 3, producing letters based on insufficient information. Deputy Health and Disability Commissioner Deborah James has recommended the Medical Council consider whether to review the GP's competence. Murder charges have been laid in relation to a fatal fire in Whangare's Tikipunga in late April. A 48-year-old man already before the court charged with arson has now also been charged with murder. Phone data is being used to paint detailed connections between murder-accused Ting Jun Chow and his alleged victim. Chow is on trial over the death last year of realtor Yan Fei Bao. Records place her phone around Christchurch, corresponding with Google Maps searches on Chow's device. Constable Amy Campbell Hayward says Chow's phone camera was used about 4:30 that day. An image of a naked female not showing her face was found on his phone, and Campbell Hayward says she believes that's when it was taken. This image, I believe, is of our victim, given the clothing that was visible that Mrs. Bao was known to be wearing that morning. That's news. In sport, New Zealand cricket coach Gary Stead has confirmed Kane Williamson will go straight back into the playing 11 for the test against England in Christchurch starting Thursday. Williamson missed the 3-0 test series win over India due to a groin injury, with his replacement Will Young earning Player of the Series honours in his absence. Stead says he hasn't talked to skipper Tom Latham about Young's position, but Williamson's selection is non-negotiable. Stead also confirmed it will be a straight shootout between Jacob Duffy and Nathan Smith for the 4th seamer spot. And Christchurch cricket fans have embraced the first test at Hagley Oval. Saturday's third day has officially sold out, with limited tickets available for the remaining days. That is sport. I'm Raylene Ramsey. Patalavantu I mantua ilangan te leon whana wa onga lutua onga ole de ia so ngā fua. E malo tomitia mai lea onga sa e alula onga pole sa e no fole le ia I le whale si ka I kele fui o ia so malo lo. Le lik wha malfu spa tono le te avale tono o I le ahinga. Su yo o fua onga whaisau mea aisa de mai mo le tātou polo kalame ua whae ngoina. O Fisili Matali I langolongo I le malo si le whakeke o le Fina's Delight se maua I keke o aso whanau whai poiponga ma so o se wha moe moe. O le vangane le tātou tala o le tau e pera o le baile le ofisa o le va I tau le ringa ingo le awoli o ala vai le ofisi le fia o le pa ia malo le tātou tro. O mea le soe ma tele ina awawa ma savili mai le tu I saute I sisifo o lo tu mau pēle ma whanwhana I le taimi nei lua se fulu tikeri e le malolo tele le poana nei na o le sefulu ono tikeri leo le awhianga yemo tātou I au ki lani dei. O le angotole lai le lua sefulu miru te aile valu I le poana nei. Antanto au lia la so antai au whamai e vave o so le la e o so ane le manto le la I le taina le ono I le tai au antai au. E matele ina au o mai ono yeina I wanga I nisi o pi tono
o sa wiliangi mai i le tu i saute i sisifo o le tulanga nei pio le iwinga o le taulenga ta mo le so o le po ana nei antoai ma le so antoai mo au kilani. Hey, hey!
le whawhiwhinga mai a DJ 651 ma waino ma le bese na tama o le whaiwhia so ina o se fulu minutu wa te nei tulai tolu tamaiti ta maufusi pa au sui o whaonga le whane sauri mai whanoi wala au mai le tātunu mera ma sani tolu fitu fitu tasi lima i tolu mo le tōpo la kalame o silmatali i le a le tolu. O mana o mie oe po se isi lo a inga se fisosoani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au po pe o le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services e iaila na laisene. Ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisosoani iai Ken, i mata upu tau fe malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iane le mato Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, i le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. O e si la fia mea e whaatino e mawhaiona e umia i sou fale motu le lumanai. A whai fo i sou fale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga ile equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu i fale, ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga ile equity o lo fale motu e whaata waise isi o fale, le por kalame o le malu i fale, ia fiafi o sururu wa yaso taitasi se fulu e te aile whaa. Talofa! A few mai, tala mai au, i le tato whane o loa o le Taro Market. O loa umaulo o maua i le Taro Market e au mai sa o lava mai Samoa. Maua le talo, ulu, e si mato i pula manaia. Maua le ulu, tamu mata, vai Samoa. Ava Samoa, koko Samoa, kipsaina, mas popo, kuku Samoa, tawanga. Ma le telo i solo, ai le ngataina. O lo iai fo ilo fisa o le Samoa Finance Money Transfer. Mo tupe lafo i Samoa, America Samoa, ma Ausitalia. Se fatali mai le umatu. E ma fai fo i o na fire bookings mo le fale talimalo o le Samoa Tradition Resort i apia. Maua le discount whapitoa pe a failo booking i le Taro Market mo le fale talimalo. Le Taro Market, Unit Lua Pa Lua Lima Fairmont i Otara au Kilani. Telefoni valu ono iwa, fitu lima lua lua, po o le olua tasi valu ono, tasi tolu ono ono. E silia ma le se laufale o loa i Samoa e mawhaiona whaanga i le talofa voucher mo whaatanga alu a inga. E le atoa lava se 5 minute lafu antuai mai New Zealand, Ausitalia, Amerika, mai si antunu. Ai tau no i telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power wha pēle pili o le vai iso o se taimi. Angai loa i le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo lo a inga i Samoa. Mo nisi whaamtalanga wala umai le olua tasi o valu tolu tolu, lua tolu, po le info@pacific40.com. Talofa Samoa, wau le nei o kasu ti alu, awal suia le ngila wau le kio. Aeva eva mai ina se fulu lima iwa kolu, Amo, Radio Samoa, bevela a. Eo lua se fulu ma le whamiri utou te neling tulai tonu o lau whatasi mele sunga i a Victor la tautumla unanga a le Tai World and Auto Limited i ona la lai luai o Tara Talova Victor manole ngā luai le ni a sunga fua. Ja, se fua mua ma le langi maro. So whafonga mua, ia malo la wala msai malo tautua tunu ilo sunga. Ia whatalo fo ile whafonga tau poasi o tautua tunu sa mua, pena mafuta mai tono mota malawa nei tu lao le auli. Nisi whainga ua nungo ta vale a piki mai whanau I tonu au onga. Ia malo la wala msai malo whamalosi ati o tau. Tātou te tau whaiwha malo la vali i a Victor o le fui la le si taimi wha le si taimi nei manu kau ia o teilo. O ina la vai o Tara I la lai lua o le Tai World. Pisi mai la val tai o si o le po. Ia sa le lava o se man o le tu langa le pisi matu. Mal foi le tu o le feme fia service lo ta vale a feme fia o ti mau. Pe ka inga lai o I veni kongi tu langa pena tu langa na le pisi foi matu nei tu la o le uli. Ia nisi foi na me sui pa fa ta va ngawa va ya ngawa feme o ai ku kasi na isi wala mo mole pa ta vale to nga na le pisi mato I ta tola la e do mal tu no le fe wa aso umalava e de malo ta vale alu sau pe fa ta ora inga ya fa pera na wa fu e te suma ya
ia vai fa le so no vidi mai lo foi me ita to fa pau ya pe na fu ita fo ngare ale ai na rumba ia fakte vai lo ta vale to sia to so ia mtao fitu na pe na ia ma ta vale yo le nganga na ta to fa pau to fa fombo Nele, ya. O mai aso fina ngalo tampo mai le tanto uturu. Ele tulanga foi pionia ia fa ma veng. Mole riva ia so mole nove, mai le kantele. Ia le dava ia so fo ia ka ko pepese. Police ta porga. Tai se manu mo masa no fa auno ia mata te tato pamu. Ale popesinho le katex. Le riva kasi le wa sala fa do sene ko kisero sala to le sene ma tu no sene le to sia e pa eturo sa I de tato popesino katex ia maturu airport le katex. Ya mar airport ya scan to na tato fole lo ya va per foi nei so after pay for fanga ino after pay to ta val I tato pamu ata fole lo fun kesi LPG iba kir karama to we feel go so fitu sara ki to mia I de tato popesini awone ngalo ro swafa ya mano numero ku tono tato se si puso man sa no rafa venga I te man maro so si va sa si sala fa to morosa I de tato popesini swafa man malo ya sunga ya henen lesa o le whamaina mo le tatu a rata mo le leiva yaso me te foni o le o lua o iwa lima o whawhitu wha. Ia ngai me tatu wharisinia o le tatu ta tesi o tasiri ma tolu sta ma ki wauda whakina ma tolu full service, transmission service, una ma ta vali ta ta ofi ta peno whare tonu. Ia li fina whai ma tolu ta vali sa ia whapenga so piki apu ia po so for willing a tia li fifa maununga ia lua inisi tolu inisi maununga o le tatu li fina wo iai. O le polylip o tato snoko whapii ia matato pūpās ngata whare tato fleas ka no peru fraksi e whapii na I le tato wharisini a whapea ingi me whare tono lo ta vale I whainai sumai tonu e ko tato scan na ia le mai lo ta vale na iai whatauina whai tato ta vale a whapea na tau sueso sa a whapea na tau sueso sa atuai ia po so tawa tenga vengaro mo tawa tuai mo ko tawa fo whai roki whilinga I tato whata vale tato piki apu tato SUV car o le smoka ngata por esta toa I precautions pero que sini a fa pete o fia falai mo ta vale a por va mem no bia o le sini o ta vale por uma senhora pensa me fa so sa me ta ta vale e mo to a cashback e pe apet fa ta wina sta vale la ta vale so pe to e mo la vale cashback ili mai ta to a ta vale a fa pena I so ta vale to fia to India ta fa ta to le in ya matu so ta fu me sa to fata vale me telefoni o iba ru fitu fa to lua o ya no men na ta to fali silia ya ngai me ta to fa pa ta si fitu suru pe to tara mal tu ta to le Black Friday sales do amata dia ile gason late awala ni misero wa no afa pe na to fo sweet pot ta vale ya po se ki me ku fo ta vale ma tu lo su paseni se ta to ta ma sani ro yai ava pena tau so sikimegi abalo ta vale tau so sikime e fia sui fala fo ka oro ta vale o nanga na ta so fa pa mo oi pa sen chong vi aso pe menia mata la via mota to sikimegi ro su ta la vi aso ava pena tau so pa martas lo mota to pa to ta si to lua ngai to lima pa la po ya mota to fo wili ava pena tiro mo ki no ya pa sen ta no fo inisi la fo ngalwenga e fo ne alo samo pena sen ngalwenga ma to la fo to mai ya ina to pa ta vale ava pena te wasu mai ya anga ito na tato ofisa pero la valo faso ta no fo initial of venga po tono po tato ofisa o se fa ma venga mo ya tato apanta repairs ya se aquí po fata vale ya ma tato we alignment ava ya fa we alignment ya po mero no lunga tato ofisa ta vale neva sol fo winter do se fu lima ta sanga lia to ava pena to so fo week ya to fo winter ya lo mo po tato fo winter I le tato fata vale ia si pay after pay le fai ma le wesko matua tato finance su vale masina interest tato finance so fanga inga semene I tato la e lua tato fata ngata foi le tato farisilia after se manu mo mato no fa aulo tato fera I fo se va so mo tenne to ya so fo mai manuia ya ma lo fa tai Victor man tua fala welo
Alo vantu le sunga ya Victor le tutumala odanga ale tai world and auto limited I dai o Tarawala ye no mera pe ona ta wo lunga ole wa lu se fulumi du te bote ni le tu line tolu ya vele tu ma tu mai talo fa man so ifu mi se le fa na wa onga ya ma tu e na ya tu piki mai o to le fa na su la wa onga ya ba tu le fa le vai fu spa tu no le ta va sa de mai mo lo wa do tu wo lunga tu no se I fa ya Elias freely as of ni po yo to lela manumalo da to fa longa wa sa ni le fa ke le Fina's delight se mo ye ke wa so fa na fa I ponga ma so se fa moi nga I lunga le Facebook ta ilalo e le PHINAS delights PHINAS delights lunga ina ta to Facebook tina fa lava au ma lo so fu sina leo e mo to malava junior mo lima le au finga wenga le mahanga field rubber limited Eva before years yo uso oisio to fini ya Bernie Lafaele o lo mo moli te le antu alo faanga ya o si young man meo isa anko fa mai ya e te lua filo I lava se taimi ya ona feel for ilea o lua mea lofa o kerisi masi 24 hours a day 7 days a week Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Okay, you see right about now, we're gonna take it way back. We got Light Reds in the building. Wait now, bada boom, bada bing, that stories of tone, coming to that. Too good, no control, I'm a simulator. 651 Lion, this collaborator. Someone left hook, coming to my data. Eastside P-Town, 5024 click. Creekside, shout out to my brotherhood, I'm homesick. But you know this, you got me singing la 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 ta ta la la la. Magnetizing, so fancy with that hook. He got me in the feelings in the morning, be with you controlling. Glamorous, eye catching me, girl, I'm falling. But it's stalling, still got me singing ta la la ta ta la la la. Woman, those eyes got your fuse all over your face, sticking your body language, cause they feeling the same. I'm too tight to closer. Pick up your voice for me, put out the fires, getting hotter up in here. We can't cooperate, someone you can't disappear. No, nobody's in the chance, get it right, cause you are mine. One and only one healing at the area. Where no lion, watch it.
Waino DJ 651 Malayan Race Malapisi Talalala. Lewulus fully Mamidu to Tene to line. Tolu 20 sound by Emole Topolgalamida Silimatali Malefina's Delights. Yele afoi lapta ingale was out tua na when maile lungon telephone le fefien na fi tono New Zealand. Ole whainga whaule we iai wa amantai o na whaonga ina i a tangata o nisi o kengi. Na matamaile tono Australia. Wa iai o la tau sui. Ole wa amatana o mawhatino ngā luenga whoile le. Ea ole talaina leo o te avale ia po o niloka. Ua leilo loa o la tau ki. Eoi. Ea ole lau whaitio iai le vaenga leo lo ngā lue whoile le ta ua locksmiths. E pei o na iai nisi o ainga. Ia ua lantou maua ni pili, wha mai e whaita wafe, maafe tala. Ia mai le aula lea, wha mai e mua lava whaia tia te oe. E sinta mai te tōngi lava. Ia, ai te ua amantula invoice mune muli po le pili. O kangi mea wha upopona wa iei lungu. Ai amanta mai le vaenga fo ile, wha mai ia, mea ngā se, korus furu, ia ona fa popolo le ia ia male te le wisi mau fises ia le fai mai ia e fai tau afe maafe ia tala i pili o lo fai ni tangata famila na amata mai tono Australia pita au le fa solo mai tono New Zealand ia lo no winga ele ia lo walu i company ma o nanga o nai ma fai na eva ia tu lunga lo penga ta fai lan ia o lo ia male du Merrill telefon a want to mal tangata ia ona e faile se o menga lau ioi ia lo lai sene ia polo ngo foi le polo ID ia se ia ova ia tu pe mo yo ele na over our o to company le wesa ia wa ava tu muli le invoice pole pini ia o kamanga ia ole finga phone le we nei ia fa te ta to che ki ro ngofian bon be e ko ngofie e ko ngai masal sa pele i ka ngofie ke foi ia le na tau tua po le na foi au nanga ia e mala kama ua fo masano po le fa ali mai nga o mali o le la ko ainga foi le ia wa umai lo mo nga so foi e aso livi ia wa le lo ngi la kama po le alang kala le afai o ile la ko wa supervisor ia o vekula i mel supervisor sole o le fa balangi ora me wele so we ki finga luenga la songi a fa mele musu ka malo sorry boss what you sorry kalanga supervisor today is my dead leave day io fa me o le fa ile mari o la ko ai ala e manga e fa dead leave le sorgi io ko a anga ile a onga a wala fa mai mo ku pe a ma ku ile a onga mangongo foi ko ngore a onga so ye ko kyo mai ko ka fa ru mara wa
Lua miru te te ni le afolo tolu fa tala fa tu I lo le ma tua I langa te lo fa na wa onga lu tua onga le dia sunga fua ya ma no vali te mai tio mai o to ya mai la onga ile de yaso sa ya onga pole sa no fo ile fale ya le le ola me we no fo ile fale ya le le fa no yo le evla mai le tanto lo vera ma san yo le tolu fitu tasi lima I tolu fitu tasi lima I tolu e lo to mi fo ya so le ya masina o november ya le tanto fa tu fo ile ya e sa le baile masina moli le masina o December ya o aso fia lo mana ya fa ma lo tu fo I ma tu ma o to ma le nanga ya to piki mai le fa na wa onga o mai o to ya mai ya le ya sunga fua va ya ne fuspa o le fa na sana le abda le pa fai ele fa ia fuspa o le fa na ila lo I fol tais fulu fa tu sanga le mantua fulu lima nga ilunga e sala la va kai ya le o le tanto fisili mo le ya o li le tamaiti e yai ia le alo sa mo le ana maua lana fai longa e tufa nga fai longa ale World Rugby e fai u yai ia ta longa la kapi o le nei fo I tausanga o ai le ngo o le tama sa mo le ana maua lana fai longa I to tonu o le olpeleki mai le World Rugby I le fai unga o le nei vai asoli to alwe su e mai le ngoa e ona iwala mai le tanto no mero na talanto mo tolu fitu tasi lima I tolu ai le ngor kam sa mo le na maua lana fai longa mai le World Rugby oi lo na ngoa a oi le au ta ano ai tolu fitu tasi lima I tolu le na talanto mo to mai wala au mai lo fa noi mo wala au mai Solo se fa na vamo ile olanga fasamo asasa wa yes falso ala e ka o kala o ko ko vai o falanga nga o ko pena nga wa mengele lo ka o le o ku ma le ko ya ringa ole o ma ni ki e o ki ya ki la mo ri pe o le vai na fingo ka se vai sa lo se su poi si e inga ya ole o ma ku ai fai la fala si ko ya inga ile ma sue ole pengi ole a
Tunai matia junior vai lo malapese a anto e elefane pe e esi I ipu o of palolo I ua umalava le malosi ia pe ua umalava wale I se tupe Ola u tulu sfulu me du tuna tale o leng July fa nga solo onto sili matali mole fana wa onga ola dia woli ya lang lang malo sil for kike ola Fina's Delight se bo ye kike o so fanda fa I piponga ma so se fa moi pa wala me fa yo le ta ilalo lungo le Facebook lengo Fina's Delights PHINAS Delights ya ola ba wele le anta o le mau kike is da ye lunga da fa fa ne vala au ye le numero le olu tolu ono fitu tasi tolu o tolu olu tolu ono fitu tasi tolu o tolu. Ya le utalantu le mo tolu fana wa onga wala uma ye le va ngola o li talofa o ya we ka lo fa talofa. Talofa lua talofa tolu ya to fa so ifua talofa. Talofa. Moi ya ko kam vai mai tolu fitu tasi li me tolu ole nu mino le ole fisili. O ai le ngo le tamasa mo. Lea ua mawala na whailonga mai le World Rugby. Ia pole laka pia le ono lani. I le whailonga lea ua whaingo ina o le World Rugby Breakthrough Star. Lua afe, lua wha. Talofa. Ia, koi kiki ala ngo ngak. Oi lo ngo? Fina. Oi? Fina. Fina. Can you spell your name for me? Fa-i-nu-a. Fina. Fa-i-nu-a. O ama yo e fina. Anu ia whawhetai. Dele. Sai alu lea onga. Ia. Wala au misa vilea onga le dias. What did you do at school today? Whai. Na whailea? A whaile ilisi ma numera. Male numera, le, tele oe. Ea, le fina. O ai le ngō le tamasa mo. Lea ua ia maua le whailonga lea o le World Rugby Breakthrough Star. O le lua afe lua whawha male. Wale sititi. E mo I lautani. E lefi sui a lautani. Ai. E te iloa le ngō le tamau wale sititi. Te mosti. O se mostiti. E mo. Ia, malo whawhitai. Sa o le lautani li fina. Lele, o ala o menga le alefi. Ia. Ka penga Stefani. Ka penga, o ia we, ka fiola ia. Lele, fina, va aile fale nge ke ua mama, wa eilo. Ia. Alofa tele antu va teile wala mai e? Ia. Ia, tō wha, soifua. Ia laka, whai ngōwhie, ia laka kausik. Pe a whai o lena e wha alongo lele, manatua. E tā wantu le wha alongo nei lo le tautala. Ioi, e tā wantu le wha alongo nei lo le tautala. Ioi, o le mena i tā wai lo wha alongo I lo wha iaonga. Lo wha alongo I lo tama, ma lo tina. Lo wha alongo I a pātele. Lo wha alongo I le whai wheau. Lo wha alongo I le epikopo. Ia po le whai aonga le aonga sā po le alava. Po le primary po le alava. I se le tā ua le mele o le wha alongo. Tamaiti. Ioi, wha alongo e so. Ma le me fo le tau ole o si tai. Ai le wha peo le wha alongo. Ia na e whai pē I lola ia le. E li se me wha pē ngā o sa wai I. Wha alongo o si tai. Ai le wha pē wha alongo whai pē. I rei ma se me wha pē ngā o sa wai I le kako polokalame. Ea, wha mano antu I le tampo I ngā mātua o wala se titi. Le whianga ia le manu se mustiti.
Ya le tomo manu le manu Samoa tu sanga o mavai president le Malisi Samoa o Kilani. Ya mi se le tournament director o le Malisi Pacific International Sevens lua fe lua fa. Ya le lan tanto wol por kala mele think about it to italiu mai ya tunu sia so mo 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 se va do tolo do anto ile antele ya wol sititi ile por kala me ya por le tu foi ale Radio Samoa. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. This is a true story about an American president you've probably never heard of. In March 1849, President James Polk was just finishing his term as the U.S. president, and the newly elected president, Zachary Taylor, was scheduled to start his term on March 4th. But March 4th, 1849 was a Sunday, and Zachary Taylor was a very religious man, so he refused to take his oath of office on a Sunday. But according to the U.S. Constitution, President Polk could not remain in office even 1 day longer than his 4-year term. So who would be president for that 1 day? Well, the U.S. Constitution instructed that the head of the Senate would temporarily be president until the new president could take office. The head of the Senate at that time was David Atchison. So, for just those 24 hours, from noon March 4th until noon March 5th, 1849, David Atchison was the legal president of the United States, and the American president you've probably never heard of. But that's not the end of the story. You see, President Polk's last week in office was a very busy one. Senator David Atchison did not miss 1 day of work. Neither did he miss all the farewell celebrations and parties for President Polk. So when Senator Atchison finally went to sleep late on Saturday night, March 3rd, he was so completely tired, he told his landlady not to wake him up for any reason at all. So she faithfully followed his instructions not to wake him up, not even in time for him to publicly take office as the president. In fact, Senator Atchison was so tired, he slept all day Sunday and on through noon Monday, March 5th. David Atchison, President of the United States, actually slept through his entire term of office. Quite amazing, eh? But you know, some of us can almost sleep through our life. Not physically, of course, but we can sort of sleepwalk through life by just going through the motions of surviving from one day to the next, even though we each are made to make a difference in the world. So today, why not ask Jesus to daily take control of your life? He'll give you purpose and power, so you won't have to sleepwalk through one more day of your life. Just think a minute. Fiole talalele Saltao aidei Olena foa fiole talalele Saltao aidei Hallelujah Olena foa fiole talalele Saltao aidei Saltao 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 aidei Ele aloa se tangata fire
tangata o te whai o tō mawhai whai pai tangata pe apai tau te mule mule e te a pe apai tau te mule mule e te a pe apai tau te mule mule e te a o te whai o tō mawhai whai pai tangata pe apai tau te mule mule e te a whai tau le tuspai a mata tala e so mata tala e so mata tala e so mata whai tau le tuspai a mata tala e so mata ona e tupu tupu ai le ona e tupu tupu ai le ona e tupu tupu ai le whai tau le tuspai a mata tala e so mata ona e tupu tupu ai le alama le siu fofonga ole le o mamo e I fapole pongi sa po fea oia I ala au mi mamo e uale iloa wa mama o mai le o mamo au mai totonu au mai totonu au mai totonu male anga sala au mai totonu au mai totonu au mai totonu ya Yesu Sufo mali o le sunga ya wino ya ma tatou pisena. Ya mai lea o ngā susa, e matatua i le la fuino le sene, ya male a o wino tala e winga i le li whaon. Ya mai la wale la ititi o le taimi. Ya e wha wina i ma a, se antulo le au talavou, e le mego le au kalavou laiki, ya ma le au kalavou fiololo, ya ma le au talavou mantua, ya mai la tofu wangalo wa mantutua. Ja, tolunga tul por kala mele think a minute ja mole fana le divine o le woli. Ja, wel die van mole tulenga fa tai ma tu uma. Ja, Michelle wel fana wa onga le fa malosia onga o le ria. Yes, o no sai. Joi. Ele toi lava. Ia le nei fo ko talona fa. Ja, ona e mano lo fo ile ma e fa pe ane e ka fianu le onga. Ina o tele antu fe a ma tele antu fo itala. I lo le alu fruit ma lo le alu vacuum le fale ye ma lo le alu avela utanga mer I tua le potu tala valava ali tomiti ya alo telantu mo o to o le tolunga na le tanto pologala me le ya woli ya ma le fo ya songa fu filo I tanto ele stofi pe avlie le lo fo le to o tai am le zululu pologala ma sani o le tuli matanga fa tai ma tu alo fa tomiti soifua 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Samoa wa tolunga tina ma le tutumo e le rivainga le so le singanda wa le tautamali I lau fa fonganga malau mai tau. Ya e matua I lo titi whaitama manga loiso ma tu leo le fionga ya pesta li antu savea ma isik paunga leo sa ni mailo la sa I le polo kalambe la ngai fo faiva ya tu te mafuta I se o li tu la fitu la fia na nei e mai alona siaki el fo mai sau ya ona fio mai le tu te mafuta le tu ona fo mo ya mo le antu fa tai le ona ngale Galaxy Child Care ma ona la tolu au kilani sau te nei o onga amata ya fio na ga ye o tu ma tu pe vala o fo ye ile tanto no mera lena ta ua momua wala vole le stalaina wa tanto wala mafana mo lea onga amata fuli le tolus fului tu la piki matoi muliantu fana wa onga toe maua fua le lunch le stana le yor kirisimasi maua fua antu lau hempa mo le kirisimasi o lua tasi o valu tolu lua fitu lua I fitu o lua tasi o valu tolu lua fitu lua I fitu le numera e te maua I le la tautua Manuel de via fielo fatu soifua. Samunta level happy, so am I.
wa Krismasi.